Nina wikwatio kana musia wa Mutongo TV na mwithukisia wa Mutongo FM atinda nesa muthenyane wa umuthi twi wa chumwa matuko ni miongo ile na imwe mwai wa mwanza mwaka wa ngili ile na miongo ile na inya na indi kilungu ni kumbea siasa na tunaramba kwambia na kwamba gugwete weke onondo wa ondo twasele wa muthenyane wa umuthi tunamba kwikombelo no maweku meo bahati va ende inetwandike kumbeni cha batani keu better late than never kou ainima kwa lani na muthenyane wa umuthi mheshimiwa DG wa kaunti ya Masaku Ulani Francis Mwangangi anakwatika ni maundu wangi maki uvisi anondo waitumisu thiwa ndevika na wesa ithia nina manda senator wa kaunti ya Makwene Dani Manzo ulana moza yolo lokwa mitoki ni wethwa Ivika studio ndateka mboto sia betoka aende mwenye ulonge na ketokita nake ni Kilonzi Muthami kuma kwa yake twi south nake wesaithi angali yake ni yakwato ni mawe kunga nziani nake wesaithi ndanabika kilunguni cha umuthi kwou Kilonzi twinake toile kwitha twinake alamoni poster aindi Dominic Kaleli ulani mwandiki wa chama cha ODM va kaunti ya Masaku na akaungamia Lower Eastern chama cha ODM wano vikia tene yetu inake ndeni wa studio asune mo aini makwa kwa twina aini elekwa oyu senator wa kaunti ya Makwene Dani Manzo na bwana Dominic Kaleli mtu da twetwa ise kuombea siasa na monondo Kilonzi Muthami ola uwesa represent Kenya kwanza ndana vikandeni wa kilungu cha umuthi che kuombea siasa kuno wamanyanike twa selewa okesa umbekeze mabia mwa siasa zio monde atu selesia muno ikuombea siasa maundu maili kalibu tutambanie nginya muthia wa kilungu nikenda tuvosemesa kwa twikakana netwa umala yani twarasa skitho kwa nzomona utundu kuona kioni chaku umunthe twitha twinenania tumanei wo one wo muthia wa ngwatanio ya Azimio kitumi cho kuli une chao kitumi cho kule kana one wo muthia wa ngwatanio ya Azimio nondo wasisia uteti wao imetoke itina wa president William Ruto kuvunzia cabinet yake niwo noki kwa saithi ya kwina ndeto nitamwane kwa ndeni wa ngwatanio ya Azimio saithi ya chama cha ODM nikikwenda muno unenania ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga kana unenania ni musio wa kutwaisia ndena mbe lakini wasisia atongo yalangi ndeme ya Azimio mheshimiwa Kalonzo Musyoka mheshimiwa Wamalwa Kioni Karua Munya Peter Munya asuonde maleana na uendeke osu wa dialogue na indi chama cha ODM saithia ni kitakikwetekelana na unena ni osu wa kuthengeania na serikali ni kana kosewa broad based government na hicho kitu ni kuitangaza ma minister kuna ina anxiety muno unawetekana ne patonya kwitha amwe makumangale kwa ya Azimio makwitha maili kwa serikali ni na nondo twina atongo eli kuma Azimio meva studio omone wa ODM na keongene wa waipa ne makwitha maitu ele anja kwa wethianu ni chao kiende ni wa nyumba ya Azimio wo one wo muthia nondo mheshimiwa Raila Odinga umunthe no cio kienge abendwa oneni wake nengane demands ila ukwenda siku nikenda watu waiwonenanya na bwitina no nawe tetekana unenenya ni wabata indi yu asio kingi asia no nginyando alama no waiwe ebinda ya maandamano anda alama na kwatiwe mavunge wandu asuma kwate aki nikenda ethani tuonenania wese ithi ya maundu asu nimekitwe kutwe vana atongo yi nikenda tumanyike ndini change weno muno nyumba ya Azimio tutekulonekana president William Ruto na tangazi ya minister ya 11 olote asu nominees ni mothi mbungeni ndizikana mbungeni kubitithia lilikana evideno ni le agency kuwa yumbe kwanza mwaka nengi na omeokea amuikano ma agency medieto maitwa isi maandamano na umuthi president Ruto ni wase enough is enough bai maandamano mewatwa yuga na mwamuika ma agency maite wakeli occupy kila vandu nimewatwa isi maandamano kalivo ikombeni kulio etewoni waku yulo wa kilatu ila tuenena nisia ndabie kwa woni waku ona oni wo muthia wa ngwatanio ya Azimio 1 Kenya kana bado leo na chances sia Azimio kwitha ikwatene nginya 2027 kalivo ile itetu kienda imwe 5 na ambayo tumani mkuve batende vi na kwesela
Facebook Mutongo TV twi live na ndeni wa YouTube Mutongo TV Stock FM official na via Twitter kana mtandao wa X ni @Mutongo TV KE @Erastus Kithuku na hashtag ni kuombea siasa. Namba ya simu ni 0799870066 isino namba ya simu osane ngosa simu siako o twende kalivo tutamanye nginya moja na ndi atongwe timu vya munondo wa kuoka kioni cha umundi na kwailia kilungu chayo kuombea siasa tuyambiwa vano ukethie mbai tutabia watinde lava neze maundu maingi muthenyano umundi nigenda twambi ni mubia muno Erastus na umundi linoka nundu wa munyanya wa Mwangangi deputy governor wa Kumasaku na njesia kana ni na munyanya we na maundu maingi muno umundi ni twendie kanisa ni umwe kuya Ilovi tutongwe we ni party leader wa chama cha Wiper na twathaitha uthaithi wa mwanya muno pala muyuti mwetekeli ono utavanasya kanisa neyo na ende twaminani twendie tuinananya na and kibamo bo na nundu nisema tukwa aju tuone ne siasa kanisa ni kwa huwa umala bunza bogo ya kamera ende sia and kibamo bo metelete na twenda na mthana musio na nenda kwa sia kupikia bau bayikusyo kanetina twaisi we are not body. Thank you. Neti that tunena nisia kwa wethe wako you are not body. Na ndio usine senator account ya Makueni umunthe nde kuoka kilungu ni che kuombea siasa DG Mwangangi niwo kuoka indi nondo wa itumisu ni na kuelesya senator nikenda ni woka nikenda sasa anwe kala kibela kiu nikenda tusonje kuombea siasa nambe. Yes, karibu sana my brother na indi kango thoche va studio ene kuombea siasa ene sisa wale wako ambe kukava Mutongo TV indi tiza wale wa guambe kuseja Mutongo TV ndo itokoma na ni wa mauvo wa vilingwa mauvo ba Mutongo TV karibu kuombeni ya siasa. Ni asante Erastus nenda samwanyo nikethie asiaisia na education maisa cienyi ila itethete mbai ya mukamba muno kwa kumate mauvo na kumatanithia na ndimea ni karibu ikumbini ya siasa na iche chawe ne binda yako yambe kubika ba na nenge neto kwekwate neto kuna ya museo to somethie ene ndina munomba ya mukamba tubiketa bana twelekele ba na nata totonya kwenda kweka nikenda ba ya mukamba wisiethe yona kachenini asante Ozi Dominic Kaleli mwene kibelo kana mwandiki wa chama cha ODM kaunti ya Masako. Karibu sana Asante. Aya watu yumala twasia tumala na Mesako. Ene kuombeni wote mitwika ni twamina yu ne batwira na Mesako yago. Nengwela tu Mesako. Good. Aya na tuyambia senator nenda twambie mo mote kwa nanga masano ndo masano na masembie muno. Otondo aweta umunthe watinda na Wiper party leader and you are not body. Na mwithukisha ondo kunena Mheshimiwa Kalonzo ena muunga mupyu na kwa alama ya siasa kwa vinda yasa odi la Mheshimiwa Kalonzo eoneka ti wo la wa bauti nanga uneni wake no kuona ni ya kweli no kumba na Kenya aingi ni mambia ku embrace sasa hivi anema kwa yes Mheshimiwa Kalonzo ndo kunena yu uni bonziana ne botu kinile nitoni wime tuki aitongweze nguthu ya Azimio kuleana na dialogue ya President William Ruto ilona tuika maybe ni matone with maine na nya na o mauvo ara ni wiye matema kwekethia ni kana ve amwe ma Wiper mana nenga wa imiana ya cabinet ndini wa serikali na Wiper mwetha mwiliana na kiu lakini wase ODM maybe ni makwendekethia kana nime kwenda kukuthengera na serikali Mheshimiwa Raila au munthe acio kabendoka yukulyo ni Mheshimiwa Kalonzo muungamo uno na wokwa oyu no tabia kamba na Kenya onthe kana songa na muungamo oswe kana tuona undu bawiti na bethi tunondo history sainge wa nesio kala ulikana 2022 kala chaendeye Mheshimiwa Kalonzo kwa asia ndaka kwata Mheshimiwa Raila kuoko kwa asia no kuyelewe ni ai mothi mondo asimo ndene twesondo kwa ndi senator Manzo we munana abakubi wa Kalonzo na mundu abakubi piu omundu atinda nake muungamo yo kweti oyu ethina gonginya muthia bayo ndonge be kwa eka kwenda na muungamo su nginya muthia nundu no se Mheshimiwa Kalonzo ni wakili na lewe sima maundu maingi muno
makemea makatiba na makisiasa na nenda kwazia nzaungu chukitana lelo niweze tokedo nikicha siasa ibinde asa na yela paira munga mwai mubyumono wa kwandwa abenduka ona twambako imuingo ngisi ya muingo nena mutula yusa ingaba na makuene twasi wakato ya maondo mabendukia adine ndakwase yu wasisa kilaju kinende kethagwa na nene kalaba kubyumono na Oburu Odinga ni watu kala imwe bunge na nitwe yange wa niba nokite kindu cha ndi ya Kenya yande uyende nitona koswa ni majeshi na bandu nijo naona Oburu Odinga yaza bandu yoso ni majeshi ba William Ruto lakini basi wakati twasia enda 2007 zila kwa ina maandamano mai mabino kwa kudhuku pyo serikali ya Kenya ndio hazo ni majeshi laitete na andamana yera ila Odinga na adha wana isasi mala maingi monone muskalo mone unit amina na dhayo wake lakini wewe ya ngale bulletproof endo majeshi mata osa patiundu mamba kosa na nini ndio 29 na ndu kauta ana jeshi ando polisi ando ondasi ana sio njenisi wanazia na situ si njenisi yuko onadhani polisi wametuma baya onadhani ami wametuma isi ana si kuna kitu cha kisiasa takieba yake bigete ni kitu kiito mono kitu cha kosa na ngui kane dhau nundu katiba ka Kenya ne kaite pila uonde wa Kenya we moko ni mwa mwenembe na ni woya musumbe kamwe kashoka kaya ayumbe kamwe mangaba na kamwe polisi kamwe ami kamwe kwa hiyo na yami uyawayo munene kwamba kusubia andu tiku wa andu na serikali ya Kenya ndio saubetwa musumbe dabunja mbunge na kitu kile pia ni miao wano heye usulu ona mujumbe no heye usulu endatike ko kanene ndimake karikola kana ene ndimake karikola ila sahihi na yuko ndo wao nikwendetwe na uito mwinge muno kendo nikija ndo emergency na siana mbinge ni no hiwe na yusiana ino hiwe na ona makueni ni mano hiwe mwana ile wametoke kebwesi ona tulinamba kuithika na kadera maandamano mambe ngitho mumbe makueni ni wayo wandu 16 maandamano la maimazi amemoka twenando 10 ajuma maende na ndazimio niwe wita makueni kwa ina siana ile na ingisio wayo mulolongo osia makueni zindu sisi ndete ndito tiyati yuko ndo andasu mo ndala maumito kupikia gu nange akwate mateziwa ku mai matati emea onu na wiya kanzala kana no na kwate to muthembosu pasio ka MC ya onge ana kukumbulia kwa to muthembosu Alfred Keter no ni mwandishi wa Movo imaonda sundu mailio pateno ugo ndisa okwata mugo. There is no peace without justice. Kwa mbaye ka justice no mbaka yu musikali azikali ala mano waye la mara ito thike ba masa kweto Rex nimesiwe musikali lo no waye Brian wakuyaka la wolo na thike ba masa kuduwesiwe ono mundu ndaisa ukwata na makwanya zuba ikitu ikala ruto na kweka kikaambia kuthesya maundwa mundu wondolo no wanje musikali niye kiwembele na pala benanzika kwenda na public inquiry na mundu lo kwithi waneke makosa adhiza kila genge ala waume hospitali maende na kuitwa serikali yose kalamezo ama no iwe takala kana kamyaka nyanya kamyaka 10 kana adhiwe sasi nyanya kana kene na bauke ndo nikisanga ndivyo wao mundu akasikeo wewe wagaibundi wambao ro mutia na yeye maumania na polisi yapika waga munguna nelanzo mabachongo na witina masaile yakwe okay kuzenza ndiko ndo kwasia simu hicho ndesikikito no paka siambe uminono na siombe andu madanesa weangewa onathiva na ndenge na kimia wabainge wekeka nudo ona Ruto abuta mawaziri wanandiza na hiyo nabutia tsuno fenola munene wa serikali wake ni permanent secretary
andu manaja ni 41 mali raimba mea nini na ingi muno you amina butama waziri ni maneno ki ndio atia list yake eteleta yula ila boindi balance na yera ila turangokia nake kungoka na kupika bauko kundukia you baisi serikali no ya Ruto kwa mheshimiwa Kalonzo patende ndandika na imeenda kwa serikali no ya Ruto yu serikali leta na so gayone nanya no Ruto na ringathi makamba kwithi usu na baisa uga either to the election yenge kana baisa uga care government yani baisa uga serikali ya kamwanya ya ukwati ya 2027 you are better kwithi usu kana take pelani you unaenda nyosu no wewe lakini you palanje jensi ngokete na kana Kenya ngokete baikuchoka netina ndika ya mwiso ekita kuza kwithi usu Kaleli karibu tena so mwana nyosu wa mheshimiwa Kalonzo na ngwataniro ya Azimio tunambolika yolwa future ya Azimio ni wethi to siasa ne bwe binda yasa o binda yasanga na ni wonete mondo no methi to na ekonoma ke siasa bandi itu ya Kenya wasi mheshimiwa Kalonzo tondo ni na kulia seneta manzo twe na miungamo kibathukanganyo ili oneka ena muungamo ungi mupio na wetie kana patendi wende sone na serikali nitunaonete chama chagu cha ODM kinaina PG na chela kiitwa kana nikikithia inawi kinena ni na serikali kitu kake neti biu bimo no tulika kwa mheshimiwa Kalonzo ndo kila kina mugitikiye umba no ni wazi ndi tutambo fika bau nukuona kwa oyu mheshimiwa Kalonzo Musyoka na makina ala make mabwiti na oyu muungamo wake nukubinduka kana esongo mpaka mwiso ni asante Erastus kila kibo Kalonzo ni party leader wa chama kita wa Wiper na dito nyao munene muno ateo ningo mutonge ya mubea nundu taka no kusisia uteti wa Kalonzo uendete wambatite kila kuchao ne ouasia na bwetina ona miaka 10 mithelu nondo ile yube tofauti na mono yote kie decision ino ya kwema wate ya mundu atena pateke tumikiseo kwa umbe nengo ambao mutunge wa muno na nondo akwetha embod katika decision yake nondo ke mundu kala mundu eno thasio wakwika kila kona chaelete na ndo ala make otongoesi ateo ndi nene ya Wiper muno nondo nyendi wa nyombesu atene mukamba na bandu be mukamba na ile nditalobo ende ke siama yube kala chama kitu kiasia na be kala chama cha Wiper chasia kwa ndi manene amuno ate ano nene chama cha kwa na waso wako balovikete ku tuinena utunena nikenda tuthie kulio ni line next chama cha ODM otondo ni naweta nikikuoneka kiipitukana na siama ilengindeni wa Azimio kiugi na joke tonya kwitha ke muisyo hata ndene wa ngwatanio ya Azimio ni asante ndio na muisyo webo nondo siasa yosi ya asili ya Erastus na mheshimiwa wa seneta akaenda ukutabia ni ukutabia siasa sikita evolve ondo na sia okela muthenya na ondo tunaile yote yoto ile kwa ndio na pe muisyo webo na niona o siasa siende na uko nondo sialeta na siiko nondo yona yumbi katikati wayu na onyubani olonge monene oketa wa 2027 no kuona siala mombinge mono ona ando amo kuona tamekwe manwa okusu wezi ona meyo imwe kwa undi kuona kindu kinene kitona otuma tukilia wasia monene tukatuma ndongo ile nondo kila mundu ona ndo amake matona otuya kana imekone katamekwe manwa kwa ne kila ne kulia ni thia ate mandongo isi to ile Kalonzo na Raila wezi ethia na ito etwa thesia temperature ya siasa tuikongelele biobe na ndo amezia ukomani wengi mbe yezi ethia eto kwa ndani alato na nena asiendo na misimamo mikali chama mheshimiwa wa seneta Kitonga Wasia kuinesia utu wasila no nena nyawende na tondu mwe statement ya omunde ya Raila pe ila demand okonengane sia ile kwekwa nikenda kutuika kana no kwisia utuika onena nia kuna sia ikalwande tuitene na pe process ila twaileta kwatia na tuina sia mebikio na ndina sia mbewa yombene
Nikena mina unene ange wa miungamo nethukise uneni wa Mheshimiwa Mbadi ulani we chairman wa chama cha ODM umundi ainena no muungamo mumo muno na agwetaneza sanzu asia moma yesa kwatia Mheshimiwa Kalonzo nondo mayese baloma twaita uneni tozua na wetu ya baina thina ndini wa ngwara ni Azimio no kunena no ziasa wethukizia Mbadi muungamo uzu kunena awo pe andu mekwazia Mbadi anenete wase wa Mheshimiwa Raila Odinga tondo manzo inawe pebi na mawetekana ni Adelainas 2022 manzo aneno yo ni Mheshimiwa Kalonzo anena Mheshimiwa Mbadi uneni wake umundi Necho maiza kwate Kalonzo ndo maiza paloma twaita nicho kitu minase ithi ate imandongo isiali nondo cionde ninangerenda ya Kenya yonde tweke umithia miungamo thitu na kuneana ciendu ciina uito munene ute tutambite wa muungamo wo na manyakana mbakayu Azimio yobo na ndina cia balanika eva ni balani kwin ebalani kitu nithi kwa kunena Mheshimiwa His Excellency Kalonzo ndana siasa kana we Azimio ndebo Raila ndana siasa Azimio ndebo mekita asia ame na musimamo wako asia kwitha no nenania na mwange mesema inenania na mundu Ruto nondo Ruto siendu ile si okula ni mwana na yetu maitu na by the way netongei mwana ndaya muno nondo ithi Erastus ukombo iwanthi nondo umwe na wobosia owona wa makanisani ukasisia o mubwana ondo Yesu wokiyo tobosia ne wasia iwe ezela maondo ne ezio bicho myaka ndise miongo na ezio wa watu obosia na itoba wobosio wanthi yito ya Kenya ndonambisia na mundi wambise tene ne ngrandio na we paces pela mokiteye maumau na twamina maumau twakwatoka we athikala twakwatie na twendeke we kakateke ani na mwe maito nyane yobo manzo ame yobo twambisia ngawa ya ko repeal section 2 Kenya ndayo nena kindu kinge kai kanu na tukwesia ubinduka isi na watu ya keli twende na twende utwe tuteyanie twasiye katiba kani kakuka ika mu colony na Mheshimiwa Kitonga Manzo nondo na ataalamu mamiao matutethesia twasovya katiba kaseo kalake utumaju andu amai leloni tena ndayo thimanda manoni na yume na haki ya kuandamana na kwekala maleloni na kundimandi sindu izume on demand pe andu mo kiteye chu na ima ile ne ondaya na mo imwana iba asuma tobikisie tumanenge ondaya na toyona onda sitho kumite nondo be bandu sie bikaposelelo no ange eva tuiketha tu ya kombo ebyo Kenya. All right, thank you Dominic. Senator ndisi wa wangu wethukisia Dominic Baya ondo kunena ya zia mwane ko maybe no ondo wa kunena kara mupitokano wake uneni from where you sit Azimio bena mwaneko na oni wa Azimio newe nenda kwazia nundu statement ila tutamumeti yobo enena balada wa Mheshimiwa Kalonzo atumia ndio anene akindu kiu munthi yitu ku kanisani asia kana Azimio ye pamwe nenge nukuona nene wa Raila Odinga na mukava muno Raila Odinga no bendukie ate yakilati na mwe atwike mwezi bandi no mona tukika toto na tuka mawaziri ODM ya kwatana na UDA na pero ange na yu na Raila Odinga nituna mutabisia kana pa ina kindu kikutelemia nyandiko na ndea Kenya yoso ni majeshi na ona majeshi makosa maandamaniwa magametunga kuna kuenende kondi kona kitu keneza usinda enende na yu chama wakaubunzia kutoka n'ubunzia Azimio na babika baba ose ubunzia tekabunzia yuno mpaka ODM yachene yakola na hiyo ndikabalwa kwa register ya political parties na Azimio temebendwa na gete issue oka One Kenya Alliance twazoka oka tuzipe bange tunando inge mwana mekona kuthukuma na ito kwanza kuthikwa Raila Odinga kula kwe Ruto kisiasa kindu kisio muno nondo mamina kwata na mele na mwandu walange mondai makuthoka atiumba na baute atithia na 2027 atwemino bo ikulela inene nati twasiona Ruto ni wanenga na mawaziri na Raila ni wanenga na list ila yake mama waziri magezela
bunge yeba yeah ndi kuona mbunge siteza kwekala nthi ifetingei yani mundu wiziwe kila wujite na mundu utana mathangu mailite ato njena who proposed kwa law society miano na bandu onabala tukia law ya 1991 iko tini ndaithi law society ndaungana nayo andikitwa katika law society portal inactive na yuwe inactive imaanisha ndu la kuiva kufika wakili imaanisha zaidi wakili na yu utego wakili notaka mathangu mako ikotine kana mako ino wi wakili utenda baluosu ndwi undu wakimiao wika Kenya na genwa wailete ndwa emutai munene wa serikali ta wakili kwa wapozi jake undu jatumbuthana yani ni sawa ni mwana muzumbe Ruto kila kaindu kanini ukwika eko kethia pena information bingi utena yo pena sindu mbingi sia uitebo yani ataimage mamwaitie pio yundie zagirita kwagwa nengai kana kuiliata nitela mene tekeli nebikie uzumbi gwondo ni wandikiwe ni wanaikanie na wanengwa ndwange nondo jui utoma kueta mundu onotema thangu maboki yani mundu tutamba umetoka mukulia yani muzumbi Ruto ndesi kana ndu twikato njero utema ukili ade dendwese lakini hizi mzikolona haraka ikakuteka dai yuko uwe ni waitisha ndo naende toitisha ndo nayo nuna ni kuthisa boys center ndibona alite kuisa aina na polisi yakona laindi kuma state house ngida stare na anailite kulilikana ola oenda Griffin na zoila njenisi siamana kwa usia ja siamanda namba ya mwana wa skulu ato no message nyingi bono akoletwe ola ko yeno to Ruto skulu yesu no yuna galo na tabi serikali yuma na sio ke yenziani wo mwana kana na ndiye ba apaumata yeko no semba ka yunene ya kuko mushi kundu izakani avyo geto na ndumo ndaunga megithurai au tupie muguta na gethurai kaniathi kanisa ni gethurai timutambo timane no mujumbe wa Kenya. Okay, thank you. Na masonge kulia kwa lani ukoleti uloa ngwata ni ya Azimio ndio kwagu ondi kulia one wa ya Azimio nondo we unaambia kuendelea kana ngwata ni Azimio yobo manzo no kweta kana ke Azimio ni anaiki ODM yandika balua waipa le semu tobu kwa one wa Azimio pe umbano nenoni na Mheshimiwa Raila Odinga ndanaibo banaye Mheshimiwa Kalonzo banaye Mheshimiwa Karua banaye Mheshimiwa Kioni wa Malwa nginya charity ngilo anayevombe ni waumba nosu ku ni kumani kuona ni hata Mheshimiwa Raila Odinga hata yuko ndeni waumba notozu ni kuona ni ya ODM ni mwambie kwenda ba ya tumwebete Azimio kana baili hata nondo wazee umba no atongo yazu no Mheshimiwa Raila utana hivyo katika atongo ya nene ndeni wa Azimio. Asante tondo yako leo ni kweva na coalitions kile vinda na kwa na historia ya Kenya ila nese pa hii coalition ya last mpaka election yelengi na ina warm up na nebona isi yeto hivi ka 2027 nitotona na coalitions inge onataka no lilikana ona musali yayo mayo na ito na tubigeto abantu bese yatho kwa no lilikana Mheshimiwa Kitonga Maanzo na Wiper po ibinda bange tuna party te na tukililio biko bandu tukililio bika 2022 twakoma no ingi na nenese nesa awandwasu meombanete nibatona yetho ange mataketha bo ebe osogwa coalition na ndwasu nibatona esi yetho ange mataketha coalition ni la ya muthia ona matie twanzata Mheshimiwa Raila no tona esi ona ange mekuma ba makathio ba etha ne kuketha coalition ningi ko kendo kina mbo bika muthia na mwe kana chuma kema kwa siasa nondo mwa miaka mingi muno siendo sibendo kana no tuko okila sio kometo watu ya wa pota pando ya moko yiwenze bene evendokie kwa hiyo na sio coalition ina momba no isu ni sia kawaida na to biko kuno kuona ingi na ne batone ko omba no longe oyetha amwe woni yuma ya matebo kwa hiyo ndio na nekendo kinene muno kitekeka no kendo siekeka na mena haki ya ukomana maseubie na coalition
siambe ya wana meetings itaisu omba na otosu na tuende wezi ya no meso moja magume anga wezi ya no matonyelela nondo na interest na ideologies amendata na ibato nyoso bwa coalition ninge tukwayoka na kwa hiyo yenge na mesi yoko mako mana yatwika oka azimio kwa amomba ne mayinondu na tuoli presented nange ngilondeo bu tuwe Kalonzo kwa tutesio yoto kokoma niambe ingi ko interest ya mugamba ne technical of ngale yenge peke ndo aweta wasi ai by coalition yenda nginyosa kwa nuyongi ila twazi 2022 kuna ina azimio kuna Kenya kwanza 2027 tunaonelea kuona kindu cha Muthembosu ni kuona nia ulona nenya witu tunene aba azimio ni kuona kwetha kwena cracks kwa oyu nondo nene na kule mheshimiwa Raila Odinga kulia kwetha umba none na waambie na kusungia kana coalition bebi na kudhienge na osa kuomba nginyosa kwa nini ulongi kelane se ndi kuona ya azimio ketha bo kwa oni wa ndiyo na tuivika 2027 tukwetha na azimio tuketha na kindu kingi na kitona etha kikiseango kwi azimio otondo andu ma waipa mekwasia maiateya mena musimamo muna ni matonya imakasovyo kindu kingi ombora kitona uteka Kenya yonthe tio kambani Kenya yonthe iketikila aya ngali yenge to isembe former president Uhuru Kenyatta na keba nondo na ketha muthauki munene katika etha ya siasa ila tuendete nondo no lilika nondo manekala na sena musumbi ola wibo na nibatonya etha beo o kamuinyo ke bandu kila mundu wetwanie no longi ko twitene tuinezia utweka kana ni tonya kwa mwatikasia ju laini ni gosu kana laini no ni gosu ko ndi kwasia tobie ni asia tobie ni kenda tumanye okay tuibikobu tuelekele hata thank you senator no nenda kwa oneni wako ulwa omba nozu mheshimiwa Raila Odinga ndeko this yanza aye Muthembosu wetu wa naiko anomba lete na Obasanjo wewe abe mekula na leta wamba kufisu wake na ile tuyasia nenda kwekala na ito na thoche menda koi na thoche koi ndo sakobe ya mundu bandu na Raila Odinga liteka lakini la nonie badi anenete una ni mundu nominated wasisia mundu la babu wino ayenge wengi mundu la we orengo nanye naye umba noni ulaba nezio thokwanwa naye bona yune nina muye bae muthonge ngaba cioga ukwa jara mojo ngaba cioga ngi no ndoga bau ni na yokuja bau ni na yokule ko yu na kwasia kana azumeta ona menda ulikakula kwe Ruto maende banenga ne machitwa wa kwambililia nenge linewe Ruto ayasia enda ndo kuka ekala ndio mulazimirie na nundu anaona kwata ODM no sawa enda nukwenda kwata na Raila Odinga maana bakwata lakini mpaka pekembe kindu kitu kwa kizungu legal framework tondo onye ila kwendwe na serikali ya Muthembosu zi dabumbe yange kwa ina national accord hindo ndo za serikali ya Muthembosu naone ya mwene wakita yewete ando na mwamina obika kukumbosi no Ruto shina ngiwanda kukwekata aya sasa bunu kwa basi ya ikuli yenge yako elangwa na ukulia ni mwanya musio wa oyu party leader wa chama cha Wiper Mheshimiwa Kalonzo Musyoka akudhukia azimio no kwa dia mwanya musio azimio ni yito Raila lauma ni wethi ne azimio ijete wani Kenya Alliance na tukongelela ndo tetelete umematatu kayenyu tetelete umematatu na mbandi make kagame ukinambe tikapangithia kingi tikamondia yukange mateze uko matundula ndo bona magomi yakinya sto tikamodia kinya sto nundu matundula ndo mutundula none tunogwe mutundula no mpaka ona jobida ni wewe ne babika bandu asia wewe yuna ga Raila Odinga na no level yuna ga dalete ukina kando tukaendea chama chake ni kinaye kanu kuichama kinaye kanu na wewe kira no le ando amonde me wathamia Wiper na niko na yuyu Ruto ndane mutethia paya kwa African Union nuru Ruto serikali wa Kenya ondane tu serikali wa Uganda makatwara kotini East Africa makaimano wa Tanzania ndeke zitu nina batu kwa Tanzania matumeta makaimano wa Rwanda
magamano a Somalia magamano na Ethiopia yuthi lato gatuluke kabanga no so Sudan na ote bagene kainduka nini okay you ando ikula ikauma ba African Union na izia kibela unit cha East Africa cha chairman na vice North Africa ila Tanzania yokulia mundu sio sie South Africa region zone SADC you Raila anangiwa no Ruto kiucha African Union kondo huyu yumetadhani hata ona mathiuzo vya serikali maithima kazobi ikura za African Union sio ndaizi anangiwa no Ruto kaikendo nengo abukwa AU ende utanamba kwende ya baza akanamba kweke ya Dominic Baundeni senator ya ODM ne naigete hao ndema kaza wakawaipa eva pe chama na we mukwata we mwandiki wa chama cha ODM Masako eva pe chama strong na structured ono kambani kita wa ODM nondo kwangelekania ukambite chairman wa Masinga nikonanga namba yake oyu no imukulia aikwa yeninye chairman ya Masinga ukambite chairman wa Yata kunanga chairman wa Yata na kila bandu twina structure na chama cha ODM ni strong ona kuoneka hata kute ODM yekuo kwa kila kibone kulia our political partners ala ni Wiper twina kukwetekela andu onthe nondo tukatwika tuona ngalina ta ya andwana ende kwetha no chama kitena demokrasia na nene wa moyo nondo katika Wiper andu amwe maitwo sana ene matwo sawa na sa to political brothers sio kwa hiyo nevongo asia chama cha ODM kipo kwikala na kibandu kithi na kiibalanika na ni strong na webandu me sio thi kwa Wiper ndo mezi kwa Wiper na ndo asu babu wewe no ukia na ndo asu ele we na sena mbese na sia ndo atu ende ni theto bube ya mwaki yune kiendo kemata chu babu wewe no ndeba ndo wezo kwanza wewe ni presidential material wewe presidential material na nemese ola kalata nemachenga mosenzebe na mayewo ndo kokwewa na ando asu mangalesu mondo ese utweka kana ndela inene wa musimamo wa chama tondo weka na wanake na ndenda nondo historia ni kuona ni kana pa imondo wathi ote na musimamo wa chama kitu akabone anesa. Thank you. Aya senator pegi ndo unaambia kunena wasi onaibo Jaramogi Oginga Odinga Foundation na nikindo kinakunie andiki mama uvo ni grupu ni tuandiki mama uvo ala twithandhe ni wa grupu fulani ya andiki mama uvo na they amwe representative maazimio na andiki mama uvo ni manethi no thatu muno nginya na Raila Odinga sa kumia statement date wekeo then wa omba nosu niko no milile ana zati wona enti nguni ni bano mile guns ile no siake na guns isu se umela ndo kene mina ine kendo nene ne kendo tunenge kalali mwana na kaze ya nene then wa omba nosu guns isu ile na alikilo ina ise omba no wa thela na omba no wa thela media inje na ndike mama ubone mana omeyebo na zaidi ya nikendo kena that andike mama ubo mona nikendo kena ikibange yu ekulyo ni Mheshimiwa Raila Odinga anaumala na gunsi hivi inoki Mheshimiwa Kalonzo ambeo nena wasi oneba nechoke naende the statement yetu netekelana tunaambia yuka miti kanini twetekelana na statement na Orengo niona draft ya na Sifuna anakwa na kiyo na secretary general wa Wiper wetu Shakila Abdalla yes ona wanjakoya naibo lakini hii mwana ina mutome angali pe ko machuka ika kuni obu ndio ikagina the na wako ikina iwa jakoya na umie bwana thina kukutenza ndo jakoya no ndie kuelezea kwa katika meeting ino nini Raila na ifamu no anulikana ila mambezi baya ende twaungamite na dialogue baki ICC kila bandu ona bauno naungamia nayo muno na nundu Orengo ona neona wakili wake na twane na nyata mawakili twaumana statement unethea yamba wete sindu ingimbe ondu uzie kwetekelana na itu yamba wete sindu ingimbe ka dialogue
na ila statement inake kusomwa niweze anaina wumba nonge that ikiwe oju na obasajo kuwe thea no lazima aende na yu ngunzi sia ungamia statement isoma unusu alea ase yisi yake ndio natuma lakini kiuno sawa sawa usola wewe kupikia munde undu yura ilo nene ndu tunenda niwe wientheo nake aha nondia tu angwa no ni jenzi kone kumaanisha pia musukumo wenyu muungamo wenyu no tumiwe Raila abendo ona jenzi na muboye muno ino nyama maganisa no mutandao wage no wathalile na nuzi kindu ke jenzi ni kindu kiito muno ni kindu ke na andu aingi muno jenzi kia wumbano umwe online ndwa nando milioni umwe katono ile pai wumbano wa siasa wae kiona nebete ona wala wakwabithia muzumbi ubika kilimiongo vantatu so ana ndomena vitha mwingi na muondo nimekwika na nimokula na nimoma notena mo ndwecha moze ubya na ndio zumbe wosa utena ndwazi ndo isi amayu yuko kwina mwamuko mpya no mpaka ila ngwetu to yani thelile kunga inodia kindu kingi kila nitweni weta mundu kilebi ndabaye kumbe nitwana na mina na kwazi anga ini we mweso etia kindu kingi tando gaetia uzumbe wa Babylon ibaluka uzumbe wa Babylon ibaluka kokie musumbe unge abendu wake ugo kula jeselete irajoka baba Babylon capital wala ndo Babylon maina kibumanywa matena leu marondo meka ewe ya kumasinda kwela isi okay yuko no mpaka yutumandakana kwena mwamuko mpya na mundu lonu lea yulo tiele walete kana kwena mwamuko mpya no uruto utanambo ndio kuwetisha ndo kanena naina kanena no kumu utena ugo sinita pa kwa gunzi hivi ninoni amwe matongo imawaipa ma yumilana kwasia itumitwe ni chama cha ODM kuone kuvuthia Kalonzo no zira kivuthia kwa mheshimiwa Kalonzo na gunzi hivi ODM umeazia maize wazi umita siasa za ODM ninyo na mbezi ODM kitu wa wogu na no chama raiza usumbika na matemu za ODM ikasumbika Kenya na ODM minus Kalonzo ni babeipyo katika azimio yu Raila womya gura za Kalonzo ile taudhala pyo ugethia ndeko kwa unundu yu no salime ya amuri na mbadimake na wethia babu owino no naleanile na baba muno na nuzi babu owino kibela jake ta seilobi ndakwita kundu kungi Orengo ilone ndio lea na matu mundu ku yetu kaanda mane Orengo ndio ndo wikite ame abana nenda murabyati patana jensi baikindu twika na nomba katwambe usuve andu mbe eka kusembya maziro nanye nenda ala ila sembya maziro enda sembya maziro azuno nda usembya baya nundu na mono mainyeindei pai mundu ndo mo bitu kabu nembuge ndikwe zaona ndizai kalande zike feti niona mbunge hivi sito waingi na ila aume ame ushoka yukwenda kuthukanga okay niona yu tukombania ungua kiti pai kwenda bunge yuka twaye mbunge ungua kiti kwao ando ame na ngwe muno na no maile to mama Kenya ni mbenduku na ngaino etete kindu kingi na no malete kwa hiyo ni ngwe moyo kana ndateka ya muso ila Odinga ndio withikije Kalonzo ethikije Babu Owino ethikije Orengo na amba utani cia Ruto okay mundu yanali kabo lakini onake eligite akowai wabo ngira serikali ya mwene uthoke byobwata tomba kaendo na mipango painaina legal framework na naina alaka na kuama kuone na matabazi te kuna siasa kana kila imetuke yo itumba wa haya kila imetuke itumba ukaenda kwa itumba chao ni kwa kila mondo naweza kidio make kalevi tu kwa goods ninoni kwa mitandao ni chama cha ODM cha kashifiwa muno ikiwetekana nicho kitumanie ngo mheshimiwa manzo ayaseba chama kwa ODM kutoa wao ina we nondo we bayo wa ODM no kafikia na kwetetea na kulia lengi ngukulia ninonie ona my fellow journalist my kulia guns ineka hata Jaramogi Oginga Odinga Foundation ina byungu nondo ne bese no nginya be gate ni be mundo la we boma okomani gate na nduma muthembozu nondo nizu ni guns tunoni yete thoko maelete kwitha bandu tabo ineka hata asante guns sio like lavando siasani ona siasa ona wakati siasa sia societies
cause ya isi political parties kwetha ngunzi kwa ngunzi sietha kwa ODM kwikuoka sietha kila bandu na juu ona ndiese sietwekane cia ODM hata na team branded kwa ithi ODM tuina na ngunzi muthenya ucio ndiese isu sietha ina umia kwa andu amanati wo maila toje ngunzi bala ina umia nondo taeka nithir natumete ngunzi sito baingunzi blended ukazigethia ine siekete ma-t-shirt ma ODM kana na kwa uti stonyo manyekana isi ya particular party pa bana isi ya mambinge inaibu ina kwanize umba no Raila Odinga umala Mheshimiwa Kalonzo ineno itona eva inayo ibuso kwa timing ya ngunzi ti lazima ithanganie bo kana atebo kwa ithike ke party tuina ngunzi na tuina ina ngunzi bandu ona ela twela uthoka wa Kasarani ya isi to sia organize no mundu fulani ya isi apate zianangi election ila zianangi election yito kwa ithike pate twela na ngunzi lakini katikati wa withana ngunzi lakini wazi kila bandu wethana ngunzi lakini isi sito ela pe ngunzi ila isi apate ila isi ya mundu ipateni kwa hiyo ila isi apate bai eti ya chama ithike ke ODM tuyangwana ne twatea demokrasia na itupewa thasio woneni lakini tuyasi hatu tulemea eto ese ate yomea nukona ithokote isu ina kitikie muthenya ucio itona kune yangu kana ikecha mauta mwakini nikenda wakanange zaidi cracks cia Azimio nukona ikune yangu mwane kwa Azimio nondo wethukesia ati yaingi ma waipanye na methukesia ba ukamba mainena metula mutemo no ODM kiune chayo ne mukamba na ne ukambane na netinda baye ndikota yo kamba na kiune chayo kiume kunena lakini no manya siasa nacio ne fani mundu ne uteka advantage akatumando nikenda brand yolongi kwa ni chogu na isie ithie tweke une yangu anene maitu patwe kana no batonye ko mana nondo kiu okwasia ne otuma mundu mwathata nondo ne kwasia watu mwangunzi no longi na oyesi ethia wo cio ngi okuona atumete ti ona atumete no mundu ngi okwenda kuania atumia mesiasa kale muno no endo Raila atani cia Kalonzo ona withe pia waipa panje ona mheshimiwa Manzo ona weso ona mheshimiwa wetha no ona bangithini no kwetha no ona kunichu kenda nundu mekwenda alosi ito namo etani cia icho kutumiwa yasia ila okayo no makumbateletie ithete ina bandu bange tuthi tu Azimione na by the way wale senesa kuandika kwa coalition no chama kimwe kiandika na yu kubiga uba hiki mwe nesi andika baloa kwa hiyo tuebu to stay na tuebu pyo Azimione baka tunganganie bu kwa hiyo ngunzi ni tona ni na ya stage managed nikienda mutwano wito wa ODM na waipa udele lakini masono ke paipa ndo tuendete tu na mopu na mopu tamote niweze na no asembi certificate ayana mukale wasembi na ni wa bitheta mwatone ndezo mwatonye ndo kiite kana ndo monde ona tabe onzuke ona ite wa bitheta mwatone mheshimiwa okay mwendo mzee na kilungu cha kuombea siasa maondo niona maendene sasa tu watu endene ona na cia yolo wa muthia kana one wa ngwatani ya Azimio twina seneta wa kaunti ya Makueni Dani Kitonga Manzo na ngale kwengi twina Dominic Kalili ulane we mwandiki wa chama cha ODM ku kauntini ya Masaku wene kulyo yeva ko nino kitosoma utumaji maku kulyo kwa aini makwa na oingi woni waku ne weva yolwa motwano wangu atanyo ya Azimio wethuki siane kwethitu na musuko endi mheshimiwa Raila Odinga kwa na otondo seneta ukweta baanekana niwesie kwethukizia demands cia tongo ya rangi na niwambia kusoma script imwe namo wewona newo muthia wa ngwatanio ya Azimio ili itatu kenda imwe 5 ni namba ya utumani mukuve batende vi tuma mautumani vo ngwetha ndisoma na gusira Facebook ni Motongo TV Motongo FM na page ya kwani rasa sikero kwa nzomo then wa page isu itatu enda ofollow na no kwethia unenania imwe kwa imwe na oinge then wa mtandao wa YouTube ni Motongo TV Soko FM official subscriber nengo kusoma mautumani va na noti monza kenda nyanya monza noti 33 isi no namba yitu ya 7 imwe kwa imwe ngwetha ndio sasa simu cienyu kwa ambe kwiyumbania ninukite
kusina mutandani wa X ni ati Mutongo TVKE ati Erastus Kithuku na hashtag ni kumbia siasa kwa itino wandateka mbudhu nguka kusoma mautumani sinita nigena nilingasome mautumani tuambosa break kidogo kwa kunene ngwata ni Azimio peke ndo naize tu nene Mheshimiwa Ruto ulani president wa ndea Kenya umundi ainene ngalikosia Bomet nina mosia isiana no kunena ena womo no yolwa kiki naende maandamano ya siabe na ndo meu sponsor maandamano aya na ama aisio monde me yumeli meko twika faceless and formless me ndo cause mayhem anarchy in Kenya na as enough is enough bai maandamano ange me watu wa bande yetu ya Kenya no likana ibinde Azimio bebi ndo waizia kuna maandamano itaendelea va Kenya niweze ndo kwa ndie oyu amwega majenzi ni madhati weni oneni usu wa president William Ruto na mase wa Kelly tuko kwa road senator enough is enough mheshimiwa president no weteki wona nicho kikwatia niona president Ruto ndanamba usoma kila kiandike kwa ukutani ukutani waandikiwe mene tekeli upalesi mzumbe wake ni muthelu ukaanwa ukanenga GNC na ndwange yu nomba kama nyakana pau kwa Ford Foundation nini sio wa Ford Foundation ni tukumanita na homo no kuma ibida mon la kwa ina release political prisoners na yu ndo meka ni maumia siandu bondi yenda tandola jwa bingi na mekwati twa ingi Ford Foundation ni manda mundu mwawo ukilio mwawo kathia kaithia andu bondi na ilame kwani yethalambe sezuni choka ikatungwa ingi kwa Ford Foundation na nimana umise statement mo ene mazama maandamano mane bangithia nenda kwa maandamano la mekwe mebangithwa ni ma youth mbene na metumia mitandao ondu kwekiwe ndia Egypt maandamanaji manena ndiye bala maandamano na mabika milioni umwe na ndu yuma mugagela muthenya maendete kuandamano wa Kelly na wakana mugagela muthenya maendete squares na yaithia thina wae munene muno nginya mozumbi waku esa kuma kivilane kondo tiketi ndo tona ubuthia nundu wa nimo enenthi nimo katiba ka Kenya kanengete binya niweze Ruto ndaza po katiba ka Kenya ila ko ka katiba keu na hiyo na balani kwa vithitwe nako kilungu cha 37 wenda kiungamia na baike sasi kikwiza kusiandamanaje nundu ona polisi ni noiye ona jeshi no nundu kini kindu cha kisiasa cha ile tauminwa kisiasa kwa ayazi kuiandamano andu bado no mekuandamana na azi enough is enough niwe waile tendo atiwa enough is enough nundu ni wetu Ruto must go yuko nomba ka you aile kwenyivya na kenda kwesendo na dialogue yu omithia chongo akengeto na andu amwe bana baya na yona tawina isa simbeanu pebina muno kusinda andu okay the people can defeat the army yuko ndo wau kweko na kithui ku niona ni kwa mithenya minini na nombaka asome ni chao kiende heju na yetikila kana uzumbe wake niwe mie na ima nondo nukusubia kwa kwenyivya na kwithukisia na tambe izo buto umya andu mondala manowa mana asikale matwa kotini na maibutwa andu mondala aumizie mayitithwa andu ondala oa family sio siwe na kuma bawende yini boto na kwambia kwekala tawabatizwa okay lakini ngulu iwe nacio pau tolete ni kwene Kenya ni andu wonde na Kenya ni jitu ilionde kwi mundu ro na kweko na kithui nundu wa polisi kana majeshi yuno mpaka abikie bandu etikile na tuthea anene na enende senator wonike natumini aba uyona kutunga ma minister thanda tukati wala onabuti itambiswe ile hata nondo kwa mume kwa sia ndo tonyo buta mundu ethanda nena makosa ndana ilo buto yona kwa yao napenda kubuta ndo kutai kwa elu kakaninya na yewani ndo na mandi alame na thina makathi napenda pendo na kamwia okay mathina bau yu
ethani ndwale nunu bete wakeli na elayu ndwale na mulunje andu aingi manatania muno ngarisa na majeshi matana muno nunu na mathina cia wazizia andu azimo kuwe kwa ababu na mwamba kuna ijathe kinene muno ina jawi wakeki andu maigua tanu na mamba enukie na wasisia yuni namba utabia meano ona ndeo qualify kutuika hato in general yuko umwe onati ama vete twembe nimekoka kuvete waingi kana mativete waingi kiumu no monone ona nikikuthi kotini. Okay. Thank you. Kareli. Tuibo kwa enough is enough. Nengwetekana na mheshimiwa senator Musumbe enongentu utaileta Musumbe onanda sasi ndo na metoke wamba usio kana itha unyekela kekwe kwa nayo ko onena inena kindu kekele lakini Musumbe wito ake onena siendo nongentu no thatu wa metoke na Genesis kusongelana nasio kwa yetu ete uneko ko nati ayewa ashuke na nati ya atheyanga jino sio kia lesa inge ona eto lesile benge walona na ekendo kiete othatu kwa imwana na etu amaito na by the way imwana na etu nimekwe kana sondo na isi nondo imosale ile balatu avikisi nondo ju ebinda ila ingetona kasema bia na kitonga senator ba andu ara tunakasema bia na manaye andu ama kawaida kewe echo kasisi okewe mondo ni wa kawaida lakini twele tunatumwanake tusomu na twebakete tumarashi okaziathi atu nyunga yute ata ila ingetuicha mabia tunaewa yute inyunga kwa ni mosala ile bandu bange na ndiasia ekendo neke kiena sanondo onyubani otwendete okoni wa kura wesi aitha wendi lakini ju Gen-Zs nimokililia morale ya okoni kura na inge mamo muikosi ndo nako na kura na nengo iwa moyono ndo juno kushiriki katika kura na ngaidi onako mewe tuithi okona kura twaila okonona nona neko ate no so biande yitu ko enough is enough Musumbe ndaeleasu aile education munini wange gazi akamba education ground ndiye ground kanene na nakunyari na akeono wale education ground na ile education sugoi akewa Kenya ya siata nondo Kenya ndienda mutongo iwa iko na ketho ina yase enough is enough kutunga amama ma minister bau Masias ya taeka no nenda otunga amwe ndeva ne puta onde eva na ketie ka reshuffle na katika reshuffle amwe maipe tangwa na itia loko na measeo yo na mistake ilenge wekie ni mundu kutungwa walona kidiki imwana yesi asiane okuma cia mea ya sikale maka yu athangana na itungo obuka indiri ya ingi ola duale na ala majeshi make aitungo obo kwa utaka Musumbe ne wekie nae kumatonga na chama senator okwasia ne kulia mbunge yitu dekarata oveti andwasu na yatha pe nipe obito kanu wa meao nondo chama senator okwasia nondo wene mutaalamu wa meao yatha ndo ando tandu ale mavete iwe kwa mailo oveti wakele ju tikendo ndete alright thina katika kumanya meao ya ile atewili hata iko wenda nambie kanai kutunga andu manaibo nondo andu amenda na yatha no kuandika andu tu andu twese aseo me okundu Kenya ndina shortage ya tongoi matue kama minister tu na andu aseo muno me qualify yatha ministry ya education akamana mundu okumazi tama minister ala twera iba amweli amatiangi na makoa ukaziathi ane watu ete o mundu ukaziathi onake ilikuwa secretary ya education no streamline na yete utheu na nondo ela wenda umina ndio umina na kisomo na huiti sindu yuzi alesa kira hizo ile ni important bono nondo uya kama taketale maitu mastrike makamina miyano uona ni andu ama itawe mataketale ndo mamaindi thela kwa maandike asiana sito
alimu wona ni ona ndo ku mind ciana isi tu ona ti ya alimu ona ti mata kitalia lakini ni thia Kenya la tonyu ba ubuthisia alright thank you aya sina tamanzo na bwana Dominic ninatwambosia na mwene ndeme asiata anigana tusioke na twiminu kilile kilungu cha umundi na ndo buzeza ni ngwathie kana ni ngwitha ndisoma motumani maku niona matumite kwa wingi na ni muvea muno ndo akwitha wende no twati ya semba Facebook itu ni Mutongo TV page itu ile ya TV page ya radio ni Mutongo FM na page ya kwa mwene ni Rastas Kithuku anzo monde ni wa page isu itatu with twi imwe kwa imwe kana live then wa kilungu cha ikumbea siasa ti otomani waku ngwetha ndio soma na indi kwisila YouTube ni Mutongo TV /FM official kuona YouTube ni nokete na kwisila mtandao wa X @Mutongo TV KE @Rastas Kithuku ni nokete hashtag ni kuombea siasa na indi ili tetu kende mwitano namba yote ni mukuve na kwisila simo noti mwonza kenda nyanya mwonza noti danda 0799870066 isi ni namba ya simu tu kuna kiseveni kuoni nokete wasa simo tuambie na mundu kitwa Philip Wabaya ino ni Facebook ya siati ni ngalekosia changamwe na takwio ODM kamba men in black alama na abalane che umbano wa Kalonzo Albana asimativo na yake ya Kalonzo aikana nangewa ya Raila na ayomba nya serikali yake nondo Raila no mata ni wiki seve ni waise mosamo view na tienge waisu mae ya madhikoni mamo ka konzolo kalawa ona kau manzo okie mosele atukozeye muno nondo ko kalawa bata muno hata madhikoni waya lakini kwa ina Senate Mombasa yes I remember na nenda kuvangizia konzolo madhiko kwake musi ngolika na namba kwa Mombasa haya kuna ke effort muno kobika Edward Keti ni ovaka nyonyo ngedese manzo muno na ke munawa Arsenal asiaba siokela atika na siokelati tuyekumbeni tiuni ngalekosia tala nda Dickson Motaiti Vundi Steve mbeati ndani kabisa mimi nimekataa hiyo familia ya ODM waende juu Raila tumbo ikishiba hapo sawa then wafuasi wake wanafuata yeye so hatutaki ODM Sifuna ajue hivyo pia hii ya Kanairo atajua ajui then swali kwa maanzo kwani lazima Ruto kupanda miti na soipandi tu ya kupanda miti na soipani tu ya minister wa mawili loko nondo president no wete takana twibika 2030 jao 2030 tu 2030 bando bawe no ngida se dema bandite miti bilioni 15 na yu no natungie ulawa na minister wa mawili loko wete kana maende ya kupanda miti oyemwe kwa ile mawili loko Nesmas Kalulu asia kwani bado kulikuwa na hiyo kikundi wete kikundi kibawe. Okay, Patrick Masila Erasa stavi ya honorable manzo kana kethi wani menda Kalonzo asumbike atandise na Raila piu Reverend Patrick Masila ngale wasia ke ba masinga sino la motoko mwanga yota TI kumbeni watch live ngale wasia Ruiru Thika Road Nairobi mwana Sampe asanti baiki ndoketa wa ukumba wa Kalonzo isuninge wasi yake mwana wa Arsenal Chandra Kinzio kama mutisia sawa kabisa maundu mesawa siendo ikunigete na nzianzeo na yutu ya Kalonzo ose utongo ivatenge wa ya Raila nake Nicodemus Musyoka ya setu songete imwe kunakosia zombe kitui mpaka mudia mtangazaji trilionea ya Kalonzo akamanya yu ambesi ya coalition yake maanzo hivi maundu manazo to ya mheshimiwa Kalonzo maybe umo ndao sia isia wasaliti team Patrick Moteti ndiye sisi umezwe kwa azaliti ni yeba Jose Peter yasiati tundi niyo va banana Kiambu ngwata niyo ya Azimio ina dalili ya kuanika atio Kalonzo no siaisi na aona kala Raila ukudhauka Kalonzo asimame na Wakenya na asitusaliti we are watching keenly as Gen Z uzwenga lakosia banana kuya Kiambu Samson Musyoka asianga lakosia isili and then aligewa se mosakwa mbada Chris asia kuka kuvika vau netumanyie Raila ni musaliti likana ondo Raila wekani na Kalonzo Mombasa Kesauni Tononoka Kadija Ground Adija Ground isu yai
isu yai atuma mikola yuke ukuthwa Kalonzo ngewa ya Raila tuyumienda Kalonzo athi yewe kamu paka mwisho kethia my senator maanzo ni Chris Mokimbatha kumangala kwa siaka Sambani ni Mombasa ula pilot wa ngale sia ukwaju ni oitha pilot wa ngale sia ukwaju we yake twi sitawa zumula si wengine erasa sikeli atongo yasu bala vavikiwe yu mheshimiwa maanzo asia edwa ikoni ya Wiper kwa ndaya atumane vaya gate vasiwe ve aini meanata matanambe ya kuwa nondo gebela chao zumbe ndize kikoswa no 2027 indi mbaya mokamba mainacho mweso yela yesietwa yake bothia meta mheshimiwa Kalonzo yuye na mwene nondo mheshimiwa Raila ni walikile serikali ni yela vawetwa Azimio toyesa kwesilia mheshimiwa Kalonzo manzo twamba kwesilia vawetwa Azimio twamba kwesilia mheshimiwa Raila toyesila sia Kalonzo. Okay, ni mwithukise ninga lekosia Zanzibar live Benedict Kio asante sana lekosia Zanzibar. Brian Mwangangi, no, let Raila opinion be individual, but for the Azimio let Raila not take Panadol for our pain. None of the allegations have been solved by Ruto. Sacking the CSs didn't mean anything. Kalonzo should maintain his principles and firm stand to liberate the country from oppressors. Brian Mwangangi, aka Isele, incoming Gen Z MCA, what award. Aya, all the best. Dennis Kalimi, as I watch live from Kodha Town, Kuniketui South. Ikumbeni ndani kama kawaida, ngevi kwa Kaleli, na Honorable Manzo, Miriam Makeba, ngalekosia Kenya Israel. Samson Musyoka ya Azimio, mambeye kuokitwa ni Ruto. Na Kenya Kwanza kuma mo mambeye kuokitwa ni Ruto, na Kenya Kwanza kuma mo sakevela, mauye ambunge ainge makwate numbers. Mbunge ni kwa edwa ni chama ta ODM kienda kulika serikali ni kithi kichoka ana Azimio itongwe wane ngomba uyitu Kalonzo Musyoka no ikwende ya songesone Kalonzo litu Bob yasia va undu vasembetwe niona musumbe ni wamuye yutu kuthi asia enough is enough na yo ni kulia. Can constitution be suspended for some time? And if that happens, what are the consequences of on both sides? It is becoming business unusual. Nundo ando nimeo support maandamano na mayo support ungei ula kuendea mabiasalani na mo maandamano nimo mekuma ungei uoni wakwa ni kitethukana ni kiuvindukania ngaliko imwe, and it will have casualties. It will be messy. Former Senator wa Bungoma ine speaker wa National Assembly no waizeke ndo jamo the boss together mess. Tuke kwa mundu kwitwa John Mutuku oti wo muthia wa Azimio ningwende wa muno ni undu SKM uende eta mundu tinginya Raila ethewevo ni kana Azimio yongame lilikana Kalonzo anena wase wa Gen Z nyene ngona kindu kikasenya andu muno 2027 vai mundu utatweka musumbe kwa oyu ni etikelana na ula ukwasya twambe kwithukisya wase wa Gen Z onu la Pastor Mutuku wa AIC Masimbane Kwale County kwitu ni modito ni matu kivande ni aterasas mandana na Judas Milindawa MCA matu ke kumbeni thanks Peter Mwania kethi atongo ya sumo na uimatafia kana cha kimwe kiwanda uzini Dominic kana ya Dominic Aleli wesawa sawa na kipolo kisiangaz ya se kiambe ukiambete Kalonzo asomoke na One Kenya Alliance nginya 11 matena Raila ethietwe aitumia mukamba nai muno Doha Qatar locked and Dominic nugwiza ithia we songia yoloa akamba ingemethero maase mheshimiwa Raila atumia Kalonzo nai ne okuko songia nake mundu nwetwa Tony Mwesh yazeta vya jamaa usu ndeze manzo neza akulile Raila manzo no manzo neweze wodha kakazi zake neza. Kindly niulizie manzo story ya Farah Maalim as Wiper
mna mipango gani na yeye Kimenye Kenya na atiye unamvuguzia jamani kwa nini unaendelea kumumya jamani kuni mumumya jamani tu mumya haya mumo Kioko haya Rastas taja maanzo vai kura on X space Azimio iliisha kitambo. You can't compare Raila na Kalonzo. ODM members ni Raila damu. Si kama waiva, ameandika waiva. Kalonzo akule matunda yake. We. Honorable Manzo no pamba no. Wewe no pamba. John Maishi. Teacher George Mutunga I like what my senator Manzo is saying. No Kalonzo, no Azimio. Ni mwalimu George Mutunga ni ikudha mbati musinika nzokea. The yane. Pera wawe? Ando wawe. Ni wizeka nzokea. Azimio idhelile imwe na Raila. Dennis Mboya. Siazi Azimio ni idhelile imwe na Raila. Cha usingila Wambua erasa itabi ya Kaleli ukamba ni ODM ikuitwa ni Wiper na uingereze Senator Manzo. Anthony Kimandi yura sasa nitubanyeka na serikali ni ya shares 6 CSS from one tribe that is Mount Kenya. Timu chezo ni Kamomo Mutwa Kithimani yata. Peter Chalo Mbudha ni Peter kumangalakosia Nyeri Manzo ni mwanasiasa mwe na wona amaundo tene mekuoka kwikika ni wonie usumbe utene uithela vasongwe ou basongetwe Christopher Baluto Azimio yathelile tene na Raila ni mbroka ya siasa ni watumiye Kalonzo nai okay Kalonzo akona nesa kana Kalonzo akona nesa atiana na Raila Samson kitengela molumeni ya Kalonzo tosha 2027 ni Samson Mutisia na atufungulie mshanga makueni malele kwanza sina mwelewa ya ziada no mwelewa Kithangathi cha makueni kuteza ni kithangathi kama anda kithangathi kulugungi mbona zene za nwazo ngeke matene kumebinda yake buthake bwana Mulwa Julius kwangulie maanzo kigamba kimwe za mbandikia chumu India ona yatrika nonengo sisi uloka nengwe eiba kwangulie maanzo India sorry ndo mengi kwamba ndike ngineza kigamba cha mbamba ndike kizungu na Kiswahili mbamba ndike kikweho beni kilo rasa zikule mwana oswa ODM niki ukwasakana gunzi ina is mbona gunzi no ki Raila amina kumali immediately kwa Kenya Gen Z we are very intelligent Gabriel Gabi no zonge ya kules by the way tavia ni Kalonzo yungamie ewe kata mondume na ayeka na kwatia abana wene wauma nawe nengina gwiweka guma atongo yao then maitutu manengere ndaya yako Senator Manzo wengomba au Richard Nyayo ngatakosia Kibwezi na ende mwatumani mapotho oneke ndani so maili tatu kenda imwe 5 na YouTube na ndiwasa simu nisoma mwatumani 5 Facebook jonjo kwa kolia Manzo kwani Kalonzo kowe tiwe watermelon na twikithyayo asisi aume atwike yanga inde au mwana na Raila ni watu no isie Ruto hata wekiambe ukiambite wakeli no ndu tunawetie ni movitili vai kuma mbone Beni kitanga tarases ovamu lolongo kasina tuiva mwengele Senator wakwa Manzo muno ayo mukulia yosilanga wathake uvikete ba haya J Junior mwendwa it's now high time for Wiper party leader to take over the government ni Javeth kutoka Kinyui Tala mwatumani elema mwisho elema mwisho ni wao Samson Mjeru SK mwashikilie hapo he has a chance asiingilie kwa serikali hii Gachagua na Ruto ni lazima wataachana more sooner than later Mount Kenya awana candidate at the moment and Kalonzo can be the beneficiary na waamudia ni J Junior Mwendwa ninasoma utumani wa J Junior Mwendwa
kwa muthiani watumani wa Samson Musyoka Musumbi Ruto ethauka na iliko cia ene ndivyo kutunga buyani muno andu ta Duale na Chirchir akitie kukunia musumali kitauni mo iya aya ninyo su YouTube nuke YouTube kana mbe kwambia ni ile tatu gende mwitano nondo poto ya wanona ya bingoka Kalonzo mono na Raila ila nukwenda usumbi 2027 ni Abedi Mololo mutangazi wati ndata nesa muno mwethukise na museisia nenda ungulelie mheshimiwa Maanzo kana ithi akamba tukataanisia na Raila kana kibela cha usumbi kana ndo tukataanisia na Raila kibela cha usumbi no twose ni maingi kuma machinery nende ando manene ate muno lwa kutaanisia ni mwitha mwisungia kiu mwele nyonde nondo ni kiu mokonia kithuku nina ukethia ata vya ODM na ndongo iyo kana mundu wa mitwe ilindo saki ndo kuma kwa Ngai mwandiki Jackson wa Makueni rasa uliza Maanzo kesi ya Sonko iliendaje MP kiamba sijawahi msikia akichangia bungeni na kumona nona achangie onevina ya finance bill nona hizi serikali ya Ruto ye kama ng'ombe ngu muthama kuma masako huu ni we muthia wangu hata ni Azimio ni stano wa South B asante my name Mutunga ni mkaji Kibra na mimi ni damu ya ODM lakini Raila kuthikwa Ruto hapana Asia 3/4 ni ya Kibra Mikora 3/4 ni ya Kibra Raila angalia tumbo yake Kalonzo kulia Maanzo kana ni Manzi ya Kalonzo kula ni Mutinda Munyoki kuma Mutetu Mutongo yefe mwati ndata bauto tene nesani sabkivu mbiso tambumbu ni kulia kaleli we Raila akaye kasinema isi yake ende aeke uthauke ya Kalonzo leo kule noizu nweza wewe songia kwa kuatiania na Raila ni wasio muthei kwa kamba miaka ino 15 tunakunia Raila ni mana na vaika zemo mundongio kwito ukotwa to support ndo basi mangale kwa Yesu forever Kalonzo au ngameweka full stop so as a full stop aya motomani yangio manini ya tano motomani maingi onde ndiye somina ndo soma motomani mabudho atano ngaliko neno ya ile itatu kenda imwe tano nikaenda ni YouTube ndo ma YouTube niona mambetelete monone nuokete Raila ingekuwa ni Gen Z angekuwa shaenda KK au ingekuwa si Gen Z angekuwa shaenda KK lakini ameshika shingo hana bahati iko biko sawa salimia Maanzo na Atongo Yasu nauliza huyo mheshimiwa wa ODM kwa nini goons waliingia only when Raila alitoka na mbona hawakusema mkutano umeisha Raila akiwa bado hapo Raymond Kivuva ngalokosia makusu sumele kanai kan we kiwinji ziki sio mgepa kiwe Raila enoke no wakeli airport Chris mawewe Kalamba bebe meazia occupy JK ya kule Maanzo kana ni Manzi ya Kalonzo kula we nzomi otumani usu wa muthiani wao ndo soma otumani umwe peke yake umwe ni wao otumani umwe no nisome ba ya YouTube nikenda nigimwe kwa imwe ngalikoni ya kosa simu niona message basi ambo kwama ndisi okay haya niona ile itatu gende mwitano ya ambo ndete mawe kupa nini yakanisema ngaliko ya YouTube nisome motumani menyu niambia na mundu kwitwa Victor Mbuyu inoni YouTube Mutongo TV Stock FM ya sia Raila ni movie ya sala ndiye ya sala wewe uko na let Kalonzo remain with firm decision as for now if he tries to change his mind people will never take him seriously watching from Qatar asanti James Kavindu usetwa Eric uswa Qatar James Kavindu yasiati Jamaica is ni betrayer Kanani iko wapi ambili sana dandara hamba ula mwana wa Barcelona mundu Cosmas no kugethisi ambe no arwa kwati mali yako naende Cosmas pole sana ni wethi wa naende oino kuwa kaba kwa ambe ikombeni boka kabisa ni sino sia yesi naambia kumbe mwikane sana ona yewe nai
asiye kumbe ne wewe kwa tobo sio andu miengezi by the way pole sana bwana Cosmas wenga alikosia Spain Barcelona ambi nokuka tisimu wanana Cosmas okay haya Pastor Alex Mwendwa mheshimiwa Maanzo nipata na kumbo ndo kweli unena akati okay kuma ila wosi ODM Kenya nevo na kwendiye muno ndo wesa siasa ni sio kamba manza kiucha ODM Kenya kiona nani ni cha kuthoisia muno chaike view tuibaluka na Kalonzo we don't care is our own uziazia anguka nayo yaze meanguka na Kalonzo ethani kubaloka haya Kalonzo na babu wino 2027 used to Kim wa mwathe uziazia mebaluka na Kalonzo to Mkenya wa Kenya na inde mundu kwetwa Mutuku Cornelius Wiper Maina Future Manzo nenda kana endamu ya ume to Kenya Azimio Wycliffe Kilonzo yase hello ningalakosia ilovi pipeline kwa kule wakili Manzo UCS yasu ni mailo veti wa ingi sheria ya ziada na ende senator ni kwa ati yanambe ya bau Joel Kilonzo Raila niwe umina Kalonzo yu Kalonzo ni wavoa mpaka 11 Raila yu niwe watermelon Alicia who told ODM that we want dialogue Chalo Peter Azimio is no more tusemezaneni ukweli 100 mwa Masai Honorable Manzo stop taking advantage of Gen Z protests tell your party leader to work harder because Gen Zs have different agenda or is Kalonzo a youth hai Evelyn Ellen raha wa Manzo ni wakamba wakose azemu wa Manzo ni wakamba wakose CS keima kewe na uno Avana. Haya. Ruto na right ya utungala mutua na Malonza. Akaanza Manzo CS for finance. Njilea konilia zikale yake. Ndele ya point ya kaba. Okay. Unabalala mana ipa maine tutati. Robert Kimilo Mbovu unaenania wena alame kwenda muo ulei wa unaenania ni kwenda Kenya uthuku ni kwenda Kenya uthuku alama ule unaenania wetu iku selambide yasei Manzo Ruto na Raila ni same so Kalonzo ameisha kisiasa and mark my word okay oni wake Gidi Bush Senator God has rejected Ruto now due spirit of confusion hiyo akonayo ufalme wake umekwisha Kennedy Nzivo Kalonzo Musyoka ako sawa tosha Mtumenya 5 no sesimu no kitosa simu yu bombanize simu hizo Mondwe Director Lois Jubilee ilienda 10 years Joseph Irungu Richard Azimio ni akuyetene twetele mathiko 2027 Kalonzo Kalonzo aisa chao valave Raila na no wona Raila nowe wa mwetie watermelon kisio Richard ningaleko siama sago Peter Mutune Wambo mheshimiwa Manzo ndongo isia Wiper ni maume Azimio nikenda ithie ala twe itina wenyu twigera twe itina wenyu tuelewe nundu mukwasia umaye Azimio Musyoke oka Vincent Manzo tutavye kana benzia ya kuimpeach Ruto what is your stand on the future of Azimio with Kalonzo David Mutinda tabia mwana usu mukamba ni uibiwe ni uibie ODM ni uibie ODM ni ndelu ukamba ni nondu Raila ona akamba mendia ende mbiso ile no wiandia nina dalile hai Morris Ndekani Manzo eumangalo monde yeah you are removing sparks Raila kanena Kalonzo kanena Kalonzo Samuel Kitolo na ke David Mutinda Erastus tabia mwana osu ethiwane mukamba kivindio au mekwa Raila ethiwande kwenda kwa mana tamuzi wa thire mbiti motobani ile mamuthia kaleli ethiwa wese Raila vai mondo onani broka ya siasa Cosmas Ndeto na ke Charles Philip no wa muthia yasiati Martin Erastus na ni maku nesa tabia Manzo kana Raila no botheti Kalonzo na ukamba ndaka
ndaka utuvia I tell you nature usiwa kikima 001 asuni amoma moto manindi na mina onde pole ndi mina onde nondo amasa ne maingi muno naindi nenda simu yu nenda simu na netele simu Lois nenda simu mundu kebom ndise nze obisya wase ne sababu wako na simu yese wase wa TV na radio nekenda tuwene ti sawa tuneno nesa ukulie kulio wete woni waku mbaye onde kwiwe akamba onde nalao onde masese ikombea siasa kuma Kenya na ndese anzama kwiwe nesa ti sawa haya yambe eneo simu yambe 0799870066 anduma radio nese mwese TV ko anduma TV ni mene namba ya simu bakioni hello mutongo halo ninenete nao winena mwizuku wampie kaguma kuumwa mazako karibu sana yakombene asandi nienda unenga na woni wako nembe asya kindi chambe kila tuelite ita tuliona tongo ine maitu onde ni tuelite ita ya mainena magimi ya mugo nundu ibukune ngaienda andwala mamanda amugo na wazuka ingi walijaba ebukune ajobu kilingune cha 35 mwezi wake ndambake 14 andu mekazi ya musumbi na walijaba ngayele cyane mayigazi ya musumbi ni ndwa mawetu makaemo kazi ya ngai maemo kazi ya ngai ngai ya cya muzwani duwe 12 mayiga akwata usungio na ndikunje manzo nienda omukunda kini biko ndimibu kisya na nibite akalonzo baza kumaila wanenjiwe mwatu nota kalonzo nanga oba kwa kanu na swali ye binda mulu ya mutija toeza na mamini zaingi muno ni wa mulu aendete na kanu kwa moi na na mola kuona kalonzo ine nawe tiona ula muwe nawe ta tiona uko kwa uni kulia manzo meze mazini ya mungu nundu nyuma itikene kabuka ukambo itutizini to tidiwa ku na mama izemba mwingo mena amukana jana jo na ititiwa tindini aba na jana ziru kwa maini ya mungu na kila kingi alivezi muiko ne toke ine ni 2027 yete ibintu kakila muthena na hindi tuthimia mugo na tinena na ciana citu mugo na hindi tuinenu tiitikila tinenanie nikenda twanenania ona muti gwaku gagabuka no lazima munene manzo kila kingingo mukulia nenda umukulia mukulia manzo galiwita wakati tu wakwatiwe watikie wathukuma baki thurai tena ndiwa maitindika muzigalio cialekwe na pe mathina tukuona meno kambani mwalile vita mwingi mundu ukuona nyekundu kufika ona sima kuiye aye tena sio yanzoka mathina zi maili data maitu sindania sasa no gozongia na 07 galozo alikilo ondu laila walika ko uko ibitukania ko ondu galozo webiye no wela ila nage webiye kwa tutabye twikata tumajaide matutwaite kauni ya kamba maitu. Thank you. Haya simu ya Kelly sasa no kuzaida iko songea ngo munenga mwanya nenda simu ya Kelly neo haya yes twakona simu zaida yetu tweko yetu kesi hosi wako na nesa ndana yetu kesi lesi nenga simu ya Kelly hello mutongo hello Rasas ninena nao na Mutinda kuma Mombasa karibu sana yakumbene ya kwangu ile mtumia manzo no kukwewa hello manzo no kukwewa ngolile wewe ni lazima odi ni wewe paika ile katika audio nikana kweli na Mungu no kusongea mwabea thank you kenda Mombasa haya toza simu ya katatu asante ona na mwende no kona simu ya katatu niyo simu ya katatu Onesimus ndito herasa sikwa kule manzo kwani Kalonzo akaungama eweka hundu waungomia 07 usumbe ndo sai haya hello mutongo hello kozeka ku education nina mwebwa wa education twesa ibwana unakatwa simu ya katatu hello mutongo yebo haya netele simu yesu ya katatu wako na simu kwa ndaya ndukatete ku education ona banini hello mutongo hello ozi wa semba haya netele simu ingi
Simo. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Nene nao. Nene na Kilonzo angia makuma kizo. Ndio gwiwoneza kuongela wasia. Nene na Kilonzo angia makuma kizo. Kilonzo anza makuma chuso. Karibu sana ya kuombeni. Hiki ndo raja Mutongoi Kitonga manzo hii. Mutabi Kitonga. Hata vye mwajimiwa Raila Etu anoa. Kimwe Mutongoi Raila Maambe iye na Kalonzo ivinda vya Kibaki. Abdoja abdika waziri mkuu. Ka serikali ya Uhuru. Penya kuandika ya Kalonzo opposition. Ajoga inge ino ni serikali ya Ruto kwenda. Niona uoni wako. No mano na Kalonzo no kwa UDA. Okay. Ni kana maviko mara ila modo vision. Asante. Nondo kimwe nene. Raila kewela gia UN ndekwa kwa. Na wako wa Raila kwa Ruto ji. Ogido dia ya ladane wala wa kinenge jidia loijigo. Okay. Ndio ndio Kalonzo jamaa kumajibu. Kera nya chuso Haya keja arongo magi. Asante. Haya toza simu inge. Simu ya kana. Ni yao. Simu ya kana. Ndatumine simba ikoza simu by 25 Simu ya kana. Hello. Wegeze. Nenge mbona twati sheria. Sheria si kumbe sidha nikulea kuidukisa TV ni. Ti sawa. Tafadhali Haya. Hello Mutongoi. Hello. Ni nene tanao? Nene tena Mike. Mike. Yes. Umetava Mike? Umite Nairobi. Nairobi, karibu sana Gombene. Okay, thank you. Ngebe chesa nita kwa manzo na Mutongoi usingi. Mutongoi magetheka. Okay, kilanda nyowe ta woni wa kwa hii. Laila nwezi tetu tauka muno. Nagasi yombe. So naona Kalonzo akwa tinzia mwelekeo eweka. Haya, at least yotomani wako ni wabika. Gelendete hicho chathela. Pole sana. Ukwako na ila yenge. Tuwaza simu ya kataro, atuwaza simu hii. Manzo ambia Kiamba hatutaki ghost kwa bunge. Abweke tusikie tuko na MP tulituma. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Nenera nao. Neno kumadheka. Madheka kwa mbongelela wasi umetangala weba. Ni vai lobi lakini mimi mazao kwa yata. Karibu sana. Kwangulia maanzo hii. Kwewa mugolie. Na tatuwa na kweka, ndo njeke to amina mele kana ruda gari train. Kari status no kwenda kwa kendo kila kweka ruda gari train. Kuna rola kweka ruda gari train. Ana kwa njeke wa kele. Kwa mna 2 days. Mungu wangu wa 2 days. Tuesday na Wednesday kana gari train. Kabi tweet status. Ali train. Iya kama kwa gari venditi ali train. Tuko na ali menyi bau. Koma ndari train. Ali train. Mazo no. Ndio na kainje ke ndege zonzo ngoma cha nditionde kana kadi swaini uni toneka haya no zongewa Lois nenge simu inge kana ile utomine tiko 1 2 ile nangile wasiame tukimetukitomine netele simu ngelezeze na tamanzo Mutongoi muye na wene basa Kalonzo anguka nayo 2027 Richard Nyayo ngala kwa kibwezi. Hello Mutongoi. Unene ta mkunga kuma kwa mumo. Kwa mumo ngala kwa yeba. Kwa mumo niko kitu West kwa mama Shambiki. Kwa Shambiki. Ngali kwa tia Kabati karibu sana Gombene. Ndio Kenya namba kwa manzo hii. Mutabi no gwewa. Renge mundu we Kalonzo. Ati ya mwene ya emevo. Ona ni mungamo wake bo ungamete na Kalonzo bubu na itionde yuva ingo.
ni mureke neza ni mwe mukamba itio ndete buve Kalonzo na Kalonzo wito ni onga mebubu ne kwete nete mabinda mainge tiende yambe na ti yake laila kuni ya Kalonzo kiu okay idea we ka na we ya kwanza ni wolo gabe ya ndwiri ya namo ije tiku ya Kalonzo wito ni onga mebo ute bo na kila kenge ndikoja manzo itona siwo mutsumbe wasya baikendo ketwa manda manokene yes ito yokolya manzo tondo neze manzo ne muturomi wa meya ona baikendo tese atukolye na choy chuchuwe mwene na ke ajo sata idea ya Kalonzo wito ne ya mevu ne onga mevu na dia manzo na ke yo na mone mo mela kotete ya Kalonzo ke ya yani Kalonzo na jeshi ndomu ukede ala Kalonzo wati no yeso mutsungi ane wambio tete wane mo ko na monete kwenda kuona mayonga mano kale ta tongo ine kwedi dio ndamo kamba te bo na nembo ndongo ila siba kupe na Kalonzo adidi ni mwema kalate na Kalonzo ato mande mundu we modama amande mundu we moselama mande mundu we kipoza we dia tongo yesu monde mambo tongia ni wambaka kaloke amegu media mape kaneza kwatu kulile manzo kiujane no tiwo we kweta musomi meyo na kyacho sara ndoti na ndukweti ana kibuyo kesema ona aguta gwo twamine gwo beno two koma asanda aya wamuthia ju enda mundu wamuthia kabisa na either way brief Kalonzo I'm sure is the one to send Ruto parking to Sugoi Brian Mulinge we James Kavindu Kalonzo tosha for now. Hello Mutongo. Hello bwana Kizuku atinda hata Jackson nati ndaneza ni wako dhao rubingi azimoni. Ninje ni wa mwezo mwana. Kiambu mwaze hata. Kuge kuyu no mbepo mbingi. Na mazako kwanza ingi veta. We, karibu ekumbene. Ngeze jeki manzo muno. No ingeze cia Mutongo yozio ngi uyukando muno. Kaleli. Na choze cha kwa tioki manzo ndamini ya ila ukoli die. You betting yake kwa tayama CS ama utangaza. Nundu mbunge kolike kayona zina. Jakeli. Ruto eba yakazalani inoculation yake ndazocha Raila na ndazocha Kalonzo. Abitizweweka. Na niwe president wa Kenya. Ndalongo ni yake. Ndazukume kindu chake osie kivila atona azukume kindu chake hata kuita naterewe yubo wanda ya longo Kalonzo nongo amemondingo okay na mazi ya Kalonzo watermelon mana ile wozo asiando na ibinde je binda ya ODM Kenya na ODM ile wazembie ti Kalonzo wazemba na manzo yewe ni amazangu uongamie no tamundu ume onga mepaili upomo na bakwetwa Kalonzo ndio watu ya pomo na bakwetwa ona tupila tumanengwe adesiye monza bo makawane na ODM nyoze tupila tuna manzo ziwe Kalonzo ati tupila tunenga niyo kwa azimio ndakachangie kindu kwa waipa ekali Ruto naziaza kwema ziye simaki hata kuinivo chama chao chama cha azimio muungano wa azimio tuikwenda kwa mwana bakwetu asante naziche mbena tuiti kuti Jackson Rubini huyu kutinda mezi makonge kula kwiruto neka na serikali ya Kenya kwanza masukumiondo masukuma Kenya likekivekani jubiletu kinyelelu wasiende huko. Thank you. Kalonzo nonga mionezio ngamewe katusimbaka mweso muunga mwa mundu ume yupo mwa bakwetwa asante Jackson tuzikuti aya tukuthi koma ineza aya twamina tukoma neza na ukoma neza tumekuvile na inde mubyamo no Jackson na inde ida coincidence muzesi osukuma ngale kosia Kiambu kuyo no kodamo no kukona simu ya muthia era no notice senator we bae kumbeni mundu Jackson asante sana na alange mako na simu na alama atuma SMS thank you sana nondo wakwitha mwatuma motuma ni menyu ni mubyamo no mundu Cosmas bethe Cosmas ulo basarana no siaiti ambia yikuyu ne yene yiko yu eyita yiko yu ne kiwe Kalonzo Musyoka ni esomo inene muno kwake na ithie ateimake chune kivuthie kinene muno and it was intentional Raila ndaka akwata Kalonzo about 2027
ni muvia muno ngalosia Barcelona Spain mundu Cosmas manzo ambie awasinzo mie pe utumani bangu enda usoma Kalonzo na manzo mevuya nicho kitumi mana lungilomba none wa Azimio na mayesi siasa Kalonzo ananena sindu ila si aneno ni kioni wa malo na kiyo nagiyo emba aya sikilono mwe mwevuya anyway asuti mwene ndi makule maingi na maumya mawone mawaki watukanganyo senata ndiwo wakulwa makule maingi na dai ukulwa ngwena musungenyo ndai ukulwa mheshimiwa Raila atumia Kalonzo na Kalonzo mwana na Raila Kalonzo athiweka batiani ya Raila senata maso ndateka ile na wewe makule maingi mnaona kulwa na wewe kulwa athwake damu ona balas serikali maundu mayo maungamite kuimba saina mba kuma treasury ona balas langa zuye ndo ayenengedo mbesa internationally yu yende kindu keto accurate no mbagayu nundu silanga ni nathelile ikwenda kunithio no mbako simiti ula wagete silanga unithwe mia 3 ngala maandese na choni kuminia nyumba ila siekala ma engineer ko ningwe kwatia ibinda imwe silanga wathwake ukatethia kamba nibakulwe maingi akanjeka kwoshu kwasia twina wia ndakumwenda naivo nyene naivo kila mundu nuna nenganie presentation yake na ila kiyo unane ni musimamo wa Wiper andu ma ODM manaisie uni wame manamwa lakini Raila we mwene ta mundu nundu wa wambisi cha dialogue atambite kwa consultation pa mundu no le andete nena ni lakini ndete nena nyeno mpaka pendo na framework ndete nena na setu bano we president Ruto asia unena nyano dhalile na ne wa at least yandu make etele dalangi moke unena nyando to manda we la hisi mo dembosu na kondo wo kando na kutabya ene ndene kana Biblia nizaije kana siana siwe asiai na mwasiai maikathatie siana siana sia Kenya na wasije laba wete ilwe Yesu ambeje we wage miaka miongolia monza na hivi je miaka 33 amina na hizo siana hizi anjenisi ilangu wote miaka miongolia na monza na kondo asina ndo mekwetwe misiko na nine no sete vinda ngethu kiesia amwe magasya kana amwe mamine ta skulu na makasoma na thina mwingi muno na nimasomie mesi meenda meendwa na future nzio kila mundu azika na serikali ndiandika kila mundu enda mundu enda ulika ami uyu yetwa nusu milioni uyu itamuunda kana kilota kwenyu na bado waatela nusu milioni uile akoswa yu mundu zuwe mwana thiba kuwa ingi mo maitie nundu mathini tamakafika mwiso na ateze kumuno nundu wa serikali kule kuelekeka ne bakizingi corruption yugethe anio yulu institutions ya serikali ijo no ni agency maithio makotini kwetha no atoria kwa ni kotini na tuugwa wisa wika mwiso kundo be kwenda change wazio bizi wa DPP wazio ofisi institutions ya Kenya EACC kula sina the nation the cabinet na thina munene na isi we na ma PS ona tini ndo be mundu asia bata wakwa ninone akamba matepo nera kumea kana Ruto ena mwana wa kutunga akamba alama na hivyo kana kuete akambangi timu siya Kalonzo kutia na Raila yu Kalonzo ndo ndungi unika eka kutia na Raila na anda Raila nukenda tuthukume nake asia Kalonzo tosha Raila na ize ni free kuthikula kwihuda inati ya muzimama uzwa na ina gwo muno wakwenda kui lakini andu make manalea wethi ani tuendete weka nake mundu nandu na siasa nandu nego okwenda kuvuthia njia siva nini maitu kama iko nagula matundu meka nenda kwa jamii na mwamuko mpya na nyangulete njia nzi nundu ndatika ya mwiso generation Z ndatika ya mwiso siasa sababu kwesela chamani na kwesela kukona kula kuni makule dialame miaka 18 osaike bande ala mena ibande osaikula alama na ozete kula na maine kuna mweko na kula yu meolikana fujo mena ugo melikana ugo wakuthiu kula muthembozu na njensi
kwa alama tazini milioni 15 boimi na yes ndibina kwa mjenzi ona hiyo kage na kwenda muzimbi wa yone kweta nondo andu milioni 15 mauzata kula na magathio mikuna na maonga meti andu majoka andu manjenzi maonga meivela maonga MP maonga MCA maonga me senator maonga me governor nondo ju paundi bondi wosala ubinda kwesela kula kwe mwenene maende meje ivela thank you na maili kasi amani sia kisiasa na ganda mabendo ende ya Kenya senator hapa ikulu yali kaba wende no nena nikenda to diolawe bana Kaleli ask Manzo what will happen if another group of Gen Zs that support President Ruto appears to counter the other group on Tuesday, because Ruto has his own Gen Z supporting him, as you saw how they told him in Eldoret not to fear. Don't he think it is high time they should be campaigning for their candidate to take advantage of Ruto's failure? Osuni Pastor Anastasio Njue nemo bya muno mudoko myanga Njue ndakwa za mudoko myanga ino wenkana sana uni kulwe sio keke ina bango yu onaela Gen-Z sio Eldoret sudi no abangizie youth yengeze kapoe youth lakini Gen-Z ela main ni nene muno na yengwata niyo muno na ndo amo thama kwata ni twa ni thina ulama thina twa ni serikali lazibo okay na thina lo ende Kenya ko mena kitumi cha kukwata na bekela meko kitea sai me asia alama no iwe mana ondo wekwe alama no we na ndo musei ulo no iwe kana kemya kanyanya so kemya ke 14 yani musei yusu na ile daunenwa alite kanona ke yani yundu ruto bangitie no ndo wekie pati mu no no mwa we ta yulu andola mawa yundu ndo kwa sia enda imone kawa no mekuthie kana maino kie parliament isasi ketwe ndo na manye kiti kindu changu na ile na alani la unena namo na alama no kiti mbunge me asia ba mundu akakua bandu bayite mana ba kwati kono nundu abelwa mesilia ma Kenya na maumyo tawala wa kithuluma uwende wakwe kuna kithui andwange makateveka onamba mundu zuta kenda Gen-Z ma Ruto na azwange azuma Ruto na nini muno na matu wao botiese no lilikana ela Ruto eta ni Gen-Z ni mind yes that house na masembwa muno na yange thank you kwa matu wao bana ndo wako asante lakini Gen-Z la nene ndina mbai ndina chama ndina mutongo yi kila mundu ni mutongo katika Gen-Z na ni iko na ila mashiane alama me wrong ni correct ne anu ndo mena professionals yonde mena madaktari mena mawakili kila kiende Kenya nikira jare na ni Josiah Kariuki kana tena viana mokite andola mojite avi mebo Kenya lakini inja nizo singe bie pio kulingana na policy ya serikali lazima thank you Kaleli niwe makule wako uliwa tio wasa mwanya yoka songe da beta songe makole asu ikule ya kulwa mheshimiwa senator ya Gen-Z sia Ruto yes ikaumela peva baidiata nese umelile ye mokeona Gen-Z mayandamana na amwe maitola nduka sia ndosioye aswiti la Gen-Z siawo asumela matometwe na asio nataka no sisia kula kuyala ma MP mana konie yes niwo kwena otoli mwingi wa nduka nataka no kosisia andala make kwathwa ti ame otola induka na ame wandamana peacefully kwa hiyo eso ni indication ya kana ne bato naithwa pe kuoko kwa serikali kwa utumando ange moke o ananga maandamano peaceful Gen-Z sisi yago kwa hiyo ne kwa serikali ile kokona chu eso ne trend ndoku muno ju makao mambe yawo okay kiune na mina ekulela ingene wa yengeleta muno na ndana abrikaju nene wa mundu wana na Simone ando maeke otek advantage ya Gen-Z nondo Gen-Z yona yina sia identify na mundu raka no lilikana pa ueti nani maasi ameenda matiani na juu idi atongo manene maito ma siasa His Excellency Kalonzo na Raito na Raila
maikatate kwenda uteka advantage agencies meyungamye kila mundu na musimamo wake endeke ethosie endeke kanalewe ko tuikatate enda atongo imeitu mateka advantage agencies ti granted na niko kwa mheshimiwa Kitonga Asia agencies alama biketi miaka mose ibande na lange mawasa kula na ava ipatonza kama eva ndutona eva ona bala meza wa maisi siamani siasa mwaile eva wena mutongo nondo atongo ino metongo sia awazime eva mate na tongo imo eva tu na keldi kaba labda mutongo yolonge eva wewe ideologies ya mheshimiwa Kalonzo sinzeo ingia hapo wewe bala bange likabu nenda usongea ende kulela ya kulwa kwa winge nando na ni kawaida enese yo kulwa akamba nyene mukamba na nene uwe mundu anguleka na nene mukamba kevindi nene senanga mananzo usia kwa sieba lakini ando ni tofauti muno kisiasa pe ando memesimama yono ndo wake tumi yando alama ate ya Kalonzo nange mate ya Raila nange mate ya Ruto nange manate ya Olonge medha na itumisio siasa kwa na ndo meotewa juu issue ya akamba kwa Kalonzo elumye eweka mekita kumwasia na aguyu bai Kenya itongosia yeyoka seneta ya Asia Kalonzo akatele kila kwa kebata na Raila tayaka no sisiaye history pe omondo awetabu history ya Kalonzo na Raila yambiyetene nanye ndiye ndao nene ya Kalonzo nondo ni senior kwakwa nyene kamundu kanini muno kwake ona adhanti wa chama chake na nini munengera ndayata mutongo wa make lakini history yo yambiyetene no lilikana ile binda ingi 207 I think ni maratie makwatana na iba emelile kila mundu adhiye weka na umwasi ayewoyewa na omwela wa hizi yewoye wolonge asemba mayo form serikali ungeenda na utata mpaka kwokela kawa mwingi na ebyobe kwesia ukando manza maoka otobobya pela basirikali yandomeana na wezi ya meombu musumbe kebaki wende nondo lakini vice president by that time nondo kwa deputy kwa vice president na prime minister musiete peka friction ola munene no ukewa ola munene kuolonge no ko history yo yambe yetene na echo kitumina isendia ndaolikila nondo ona ye ebinda yukwa ili ne mezio kama kama noingi na mata anesia na maka manange na yuno ame imwe na nokulika nondo wa hizo yambesia mheshimiwa His Excellency Kalonzo no aita kidhito akasia ona ke kwata da supportira ila ingi ko ndo amendo na hivi ando atu ya nini twendi tuweke une biobe ya siasa lakini my Kralian call kana mukamba ndadhia weka na tuweke ukenga mheshimiwa Kalonzo atiane na ando alangi ewe nando na twaelela tuiswiti toko Raila nondo ko iwa wasi unanesema Asia akasia ona mheshimiwa mwanzo no Asia Raila akasia Kalonzo tosha yo uwe da watu eko ni kingmaker. Okay, thank you. Nimo bya muno kaleli naende na senator manzo na kaleli ndatumine na twemina ekulu ya mudia ni yulo wa AUC mheshimiwa Raila omonde ne wandikie enkala kwa sia Dubai na zeneza categorically kana ona ready kwa voka ambitions inosi ya AUC kedwa kiukiona kata kiotomeka ni serikali we Raila wesaidha ni watiana na NND iwe kulio ni kedwa mheshimiwa Raila Odinga twase ni wa chef ambitions ya AUC ni wasi wakabamusi nomba ya Azimio make kalandi na nodo for now nolika na mheshimiwa Kalonzo ayasi na Raila AUC ni wa opposition leader na no weteka kwa ibinda yaza no loge that ongwezi opposition na chances ya mheshimiwa Raila Odinga asioka ayamba ko the AU asioka ba Kenya ni sieba sia kupitia usumbe 2027 na chances ya Kalonzo kenda sieba sia usumbe sia 2027 mheshimiwa Raila Odinga evo ndino wa Azimio kama sema no ndi kuona Raila hivi African Union ndo mbe ela ingi wa watu iye neketheli no gothi usumbe wa na usumbe wa Ruto no mwanangi yene okay
usumbi wa Ruto no mwanangite nundu asumbi ni mabitukithia kana kipila cha African Union ke East Africa na yue ndate na the naba East Africa kwitu na ila mutumio wa Tanzania uungamie yuke kandu monthe ma East Africa maite ni Raila undu manaite bumbe yange patana mbadala mwana kana withe na chance kio no imana pe conditions mbingi inengana wana gendo tuka munene wa African Union ni kwatia sionthe enasio nundu be mathangwala nende kama ki masomo na sinduna na ndicho kanasie kubikiyo na yu nda isa kweka application na kita gwetia kipira nuzi kunda mzandalo kweka application niwo tuuma na view lakini kilacha tumenda ushoka netina ni patukikia yuke vila kija African Union nicho kio utumika with the elekele kolokwe serikali nundu pe kindu yale tende imo manthia ko isiasa za African Union sai ende za kwa Kenya nundu Kenya ino thumono na ndila ibakene nacio nacio kivila jale tende kijuma ko kwita kumundu la ma East Africa ni wenza point wani Africa lengi yombe jokanasie Mheshimiwa Kalonzo nde kwa Raila eweka siasani na nomba kama mbe na ningonde ngwashikana ewe kanda tambaya mukamba tuiba tuthi kwa uditende na misolo ya umanda support ya mbai ya Kenya yombe kupikia kondo wau ona Ruto akaungama na ila tuungama na Kalonzo atiungama ini zile zake Mheshimiwa Kalonzo msoka no sinda kwanza paju Raila ndete babe Ruto kono ko kasio kwa siasa zito yu Raila na Ruto makwatene maiba luja Raila minao bikago mando mage mando makauma ombe kondo uba kati kwa gugu kwe kovei nando wa Kenya webikizia muikoyu ndatika ya mwiso ukamanda tongo no kamanda nu ulamato no thuko manake ndikwenda kuona ndikuona kindu kija muiko takindu ndo naona ni kindu kitebalaki kindu kino ito mwingi muno na andu makuna akula na zini moivie nono kisindu ila marathi we sindu mbingi na iwe maikulia Ruto ukaya ukenga nendi marathi we sindu mbingi na myaka elene vinde ya samono na penda mithokoano mingi muno katika mbesa ila si asola mbesa ila si youth nizo jogesi yake wa mtandaoni na siege wa mtandaoni mbingi sia ilo no kwa government ila mbesa inaiva na sio ni sia itembesa billion bingi na ndo ama youth mena data kale muno na mena information na nioi na nasomu na imetumia mitandao yuko ndo kiutike ndo na kuingino lakini gata bitie Mheshimiwa Kalonzo enda ndatuimanda ndwange tukomena mo tusonge nginda mweso nini tungile ila nasia Ruto ose mugambo lokwenda koza ati minister enda utunga mutwa na mutunge enda utunga Malonza na mutunge ona mundunge kapa ose mundunge adiveti na kenda withi nitasonga nami ithigezio utumaniwe baba Steve Ngene kwanda yasi onde Mheshimiwa Maanzo akanengwa CS kana atoni general ni Ruto kana akakoni wasimu oyu ni musumbe ona ndalilikana okio kwa DG kana murabye neza DV ni namba ya Ruto nitukomana na twakomana mutabasio gwo ungu ndena ba ko haundi simplicity kibembozo serikali ngune likabo nyene ndao zo serikali njito no lika serikali ni ngu na baizi wewe upinzani nanje ni upinzani na ni kujo ungi na mweso thank you Kaleli tuibukwa your party leader AUC no hizi ona Kenya no ne kana acho Senator Maanzo pawitina akaleke bela kiuno aweta kana Mheshimiwa Raila nuno wenda ino bendo ye mongamo nondo aitumila wireless ya serikali ya Ruto ne mwanangi nuko na Mheshimiwa Raila Odinga ena chances sia kudi AUC na either no kwekondo kwasya nuko kana na ke asyoka baamusi na bado mewela nyumbani mwe na Mheshimiwa Kalonzo na alangi na Mheshimiwa Kalonzo ni mazite record straight kana no endangi nye 11 wethukisia ati mage maba kupita Mheshimiwa Maanzo ba maiti pa yundonge no ngine 11 na Mheshimiwa Raila Odinga kwanza mwaka nengi ndisile kana no ashe of ambitions yake Kaleli kibela cha eju ndana nena yolo acho Raila
disparate muno kesiethe lazima tuike chairman wa AU no neni yolo acho monde na nenya kona disparate ukesiethe lazima tuike chairman wa AU taka no sisi ya historia yake na kiendo kio kweka ne kwatia aisiu no ndwa kwa siatha icho kiotuma kimwanangia ikulikana na serikali na kwenda muo wanthi no aekana nacho ne kwatia we maanishu na taka no kusisia 207 andu ala moaitwa muno ni maito ma ibinda yuto ena coalition yetawa called mheshimiwa Manzo na ila kwa 2017 ya 207 baya kwa 207 ya ODM na PNU na mokita na ito elito wawa no kulilikana na ketumikila cha tumie Raila enda muo na kana sindu mbinge na kibela ke chuya undu masi awoye iwe na etikila kusogwe serikali ya national unit ni kwenda Kenya yethe na muo no kulilekana ingi kuno kitiwe ingi na thea ile neta wandi sheki nikenda kwetha na muo ni kwata Raila ene nao nondo ona ketumi gecha kwenda wi serikali no likana la statement na umete mbene aya sia Kenya ni nene muno kute mundu umwe na kukatweka kwewana nake na kwetha na dialogue ni kuwekana na maoa niaya ready na no cho kitumi nake mheshimiwa Manzo na ngurugo eyo maisie na ready for kiu lakini kila structured nesa asiana isi to sino aiwe simanyoro sikwe kwa andu akwata malekwe kwa une kwata Raila kunenu ndao nena ndikwira kibela ndosa nondo siende sio ndila sia ile tuma akwata kibela chu ena sio evani mathangu namo nondo taka ndena mo weta sio sumbe akilia wona mathangu magwa watasuma AU eva no decrease siendo hizo no zoi kile amo da yetu sumbe na MBC jito ya ne mukileta several times kwa une kwacha we enene ndikenda kwetha na uu na mugo wande. Thank you. Aya atongo kuni poto bikamuthia Samson Musyoka ase muika wa Gen Zs niguo ukona kula mbingi na etelai mukona undu Ruto akawalo kawezo ale kamuno ngikonyo mangangi rasa sebwati data nesa bamwe na tongo yasuma ito Kalonzo 2027 tosha but aanze kuomba kura kila kona mapema nikikonyo Mwangangi kumanda Ndora phase 1 pamoja aende otomani wa mudia Alex Ngila rasa sikendeshe mheshimiwa Manzo uya wake ni musio azuno wa otomani ne thia so me kwambe tuketwe mina nondo wa masa ne ndatumini bau maundu mewa maingi tutonya kunena indi twiki yakoma bau nondo tuweza kukona tukatuka tunene maundu awo tukona kwacha senator ndiye ndatumine ndatike mwe ya mudia kwa mwene ndilo watu sese kione cha munde kana sikana kila mundu ende ya Kenya mugo na nde ya Kenya ni jitu yomve lakini ila andu mabite gwa wangere kadosia ila inonga iwe mana na alama mwaita ni mesewe utundu utonda kukilelwa nombaka ukanena niwa nombaka la makwati toyu makalechwa alama bingi we makalechwa na lao wae takala kana kamyake 12 kana thiwe mana ukethia family zino ya kalwande nayo na ye kwa undu ne wapole bayundo serikali ronda kupanga bayundo ne keka na twithimbe ndei na kuyanda manwa maandamano me katika katiba na mali tenda mema mugo ya wa polisi wale tenda we kusunga mali yene ila maandamano maendete. Thank you. Osune senator wa county ya Makueni Dani Gitonga Manzo na ndene mobya nondo akuoka on short notice senator Manzo na muguni azimu za ile ndateka 40 sia weyo aende arash okay kumbini ya siasa nondo wakoma na nenyu asiaise kwa wakomana senator muye akona simu desa wakomana na kwa mutani o muthoeyo ne no mbemba ele ne zamba no kule zena no za wakaba za kutoka bogo ya mbembo ba mutao kunye nage itwe bata mbemba watuona anduka zoe ya ikututho ya pizza jao mbemba twindo tutwa muthembosu manga twiza oya mwana seneta kaleli twemine ndatike moya ndero ya kusiamu nenda nasie chama mheshimiwa wa Asia maandamano na katika katiba kaito Gen Zs ke maende sinye ningo support fully
ni maendeleo na utumi wa kombone tunatata tukona veki leso kwa ume na support ya kwa na Kenya on the mende tosona mende ndiji toseo mena mo fully kila kengene kulio education na siaisia na general ya kamba maito tusobe down na tuyenda andu onde onala meto mawo ndiye umeo kambane twambe omenda nemo na tuimevasia nikana tumaluke tukaite kula kundu kula konge na tuinikilioti baisi onde nondo sumbe chama na nena ndoso nimba imwe yoka naende ndikutunga obano ndo ndo cha bakwe vinda yambe ikumbea siasa nene iwe moyo nene kendo keseo niki usalukithia kamba maito na nengo iwe moyo nondo isese taila sino kio kambani ni etio vindu kumunene ona woma ni wa siasa ona wake maendeleo nondo kelevinda ni moku mlumileka ni chao ona mangava na maito kwa mashinani maende kwa isese kichenyu na ila ingesiela si kusie kwa mashinani wangereni sana nene mubiano ndo chaba asante ni mubiamo no bana Dominic Aleli usune mwene ne mwandiki ndizini kingwenda kweta mwene kibela ni mwandiki wa chama cha ODM kwa kaunti ya Masako na ndi ni kwati tuyambe yangu yetu ngwa Masako nduri nayo ene na Masako ikombe ne bayuma alawa mana no ngina go mala Masako neno iso zengusu ku ndio thocha ingi ila ingi tio wona ndo githa maundu mailie ila ingi ne sio kwa sembete pia na ndi mubiamo no ndo akuona invitation ti on the meta wana makoka senator Newesi ne ngose saingito kuna abantu less ndo mometa wana mayema oka ende ne mubyamo nondo akuhona wa invitation kera nyamono ngale kone suwa sioka maritabia ikombeni ya siasa Mutongo TV na Mutongo FM tuyibata namo enende muzeze na akune muvya nondo akutambira naito ngijaba utu abika muthya nyeneto Erastus Kithoku anzomo kuyalama ndeleza kwa ile kuombea siasa evo mukuni wa visa Kevin Mwasia na indi director takithio ni Lois Muthama aikiria kana watoto wake 7 watu igwanesa huswino na director wa TV na ke director wa radio ngale kwa yengi Mutongo FM ni mundu Stanley ayeta nyati mwana ni wakamutuzu mwana uzu mbo tezi ayete mbo jau mwana uzu kumangala kwa sia kuya kitwi na waikiria kana radio iye sawa sawa ayedi toka pa none thana timu nene ve jamaa wetu wa Joseph Kitaka Ndongoi aikiria kana stream ye sawa ndo ala mwazizi Facebook na YouTube mwene mavevye no kuna weyosu ainde yu mabiza wona marembe shone sa wandikiwa topic nzio wandikiwa imwe kwa imwe izo sitwa graphics wekiwa motumani maku baithio ni murembo wetu wa Wini ndunge akona ya museo muno gutwitha na Wini ele we kuwe tumweta Wini mdogo Wini mdogo aikiria maundu me sawa sawa Benjamin Mwaka nake atumia ripoti ya kuombea siasa timu yonde itha ili u ikombele kwa nene gutwitha tusuite kuithi yonde pesa ithia netwoka nikena tukumbanise mesakwa nyena akuya yakwa ni shwano akuya yaku atongwe ni magueyo twithia ne wachuma ukete twekiwa ye ndeni wa kilungu kingi cha ikumbi ya siasa kwa oju tiwaneza